laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. haray hande yewtere men den ko wonata e muɗum koko innete mana al ukhuwa fi l'islam. ma mana al ukhuwa fi l'islam ko honɗum wonugol musidɓe ka diina meɗen. ano gasa buy landoto ko honɗum woni mana al ukhuwa, siɗɗanka ko yagal ka diina. hande ko ɗum yewteten ngare no sahaba ɓen kañum kadi famirno ko honɗum woni mana al ukhuwa. surtout noon ɗi zamanuji ɗi wonɗen fewndo ɗo ni, zamanu ko tawata ko maddiya on jokka, seke ko jawdi jokka, jikkuji ɗi boniɗi. ngaren sahaba ɓen kañum ko honno ɓe wonirno kamɓe e nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam. janguɓe ɓen no yewti inni al ukhuwa nawan, wonugol siɗɗankaku yagal no mari noneji ɗiɗi. none arano on komo yaltuduɗa e reedu woturu ma mo kafiduɗa baba, none ɗiɗaɓo on komo kafiduɗa diina. joni noon enen ko faalaɗen yewtude hande komo kafiduɗa e diina on ko haqqiji jelu ma ko haqqiji honɗi farlima e hoore mo kafiduɗa e diina. janguɓe sariya ɓen windan ɓen gandal wiyetengal ngal ilmul miras, gandal fi dondi fi so goɗɗo maayi wonno jawdi makko ronirte. hiɓe yeeti en mo yaltuduɗa e reedu woturu ma mo kafiduɗa nene ma mo kafiduɗa baba ko honno an on ɗon siɗɗirɗon fiyo mo rone ma ronama. kono ngal damal ɗo ngal yaaja ko damal ngal tawata mo siɗɗuduɗa on ka diina, ko ngal damal ɗon yaaji ko an e on ɗon jogodi haqqiji boyi. haray ko on ngal damal ɗon faalete ɗen yanyinde inchallah. hayno sa kafidi goɗɗo hara ko e reedu woturu an e makko iwɗon ko on siɓɓe, mais na on siɓɓe tigiri par ce que hay janguɓe ɓen no inni si tawi woni dinaji mon ɗi wona gooti, oya ko julɗo oya na julɗo, on wawata ronidirde. holli wondema jaka siɗɗankaku ngun ngo l'islam faala yen jokku ngun ko siɗɗankaku on ka dina. par ce que fi hon ɗum, par ce que si tawi woni komo yaltuduɗa tun e reedu woturu, ma mo wontuɗa tun e leñol gotol, ma ɗum mo iwduɗa tun nokku gotum, kañon ɗo to woni siɓɓe haray a perdi nafoore buy fi hon ɗum. par ce que ɗen andi julɓe ɓen ka nder leydi men ga ka globe terrestre ga ko milliard ɗen joni en fawi e milliard on. joni noon si tawi woni an a inni wondema ko iwɗo kama tun, ma ɗum komo yaltuduɗa tun e reedu woturu woni siɗɗo ma, haray ko temeɗɗe si ɗuuɗi ha ko ɗum woni haray hayki nafa ɗuɗuka, par ce que a hayki weldudugol e milliard ji himɓe fi himɓe temeɗɗe, holli ɗon kañum kadi haray a perdu. janguɓe ɓen noon no inni wondema kala yeediɗo en no wawi heɓude imanu hara ala musidɓe julɓe, maɗa wawi wonde heɓude musidɓe julɓe hara ala iman, haray kan haala ɗon ka sella. a wawata wono julɗo hara a jogaki musidɓe julɓe, sina ɗum haray iman ma on ɓeyni ko naqis. si tawi woni an ɗa jokki a juulay a janggay, kono kala ka julɗo wolete ko boni aɗa tawa, kala ka diina saboteteɗa tawa, kala ko tawi ko islamu wi'i konko an e ɓeɗo woni siɓɓe, ayni an e ɓen ɗon wona a siɓɓe. janguɓe ɓen inni haray iman ma on ko naqis, bi mana haray iman ma on timma. sa inni noon kadi wondema an hiɗa wawi heɓude siɓɓe hara a ala limanu, ɓeyni ɗon kañum kadi haray a trompike, par ce que haray hande kadi wona siɗɗanka ko haqiqawa wonɗa e wolde. hande kadi haray hande kadi koɓe inta kon haray ko intérêt ji ɗin jokkirɗa jama, wona fi haray siɗɗanka kuyagal ngal no woodi. haray a profita e woni e hoore heddikiɓe. joni noon ko homɓe allah inni no weldi, allah yeyti ka nder alqur'ana ko homɓe woni musidɓe. on innama almuminuna ihwa, eɗen andi innama ko honɗum firi ka ilmul balagh. janguɓe haala arab ɓen ɓeyni sa inni innama ko ya andu haray a howi yewtere nden, seki ko wona ɓe janteɗe ɗo ɓen tun wona mo janta ka ɗon natoraka yewtere. ɗum innete innama ɓeynamo adatu has bimana hasarta al kalam, yani innama almuminuna ihwa ay la gayruhum,
hay goto natoraka yewtere ɗo. Hay noon si tawi woni hasru on no wawi wono haqiqa no wawi wono majaz, no wawi wonde hara ko haqiqa, no wawi wonde ko majaz. Kono hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala on oyne ko julɓe ɓen tun gomɗiɓe ɓen tun woni siɗɗe. Ay julɗo duwaka wonde siɗɗo ko inna ko islam inni kon ko siɗɗo mo kañumma emo wona julɗo. Allah kadi innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa hum raki'un. Allah yete ɗo kañum kadi ko hombo duwaɗa jokkude julɓe hara musidɓe hara islam no considéré ngal musidɗanka ko yaani. Wondema Allah subhanahu wa ta'ala on no waɗidi ko giɗo wonande annabajo on kañum ɓen gomɗinɓe ɓen wonduɓe heno jolude. Hiɗen andi ɗo kadi walladina yuqimuna as-salat. Hiɗen andi ko yuqimuna ɗo bimana al-fi'lul mudari wal fi'lul mudari tadullu ala al-istimrar. Wondema ɓe duumiɓe e jolugol yuqimuna as-salat. Woni kadi wahum raki'un. ɗen andi wawa on ɗo kañum kadi janguɓe ɓe noyne ko waw inete wawul haliya bimana halata kawnihim raki'in. hiɓe ñiiɗe julɗe e sujjugol ngol toujours ɓe wonde muɗum. E nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe adu dina kan jippade hari arabu ɓen fof makka kaka sahara kamɓe e mumunteji jokkodiri gireji hakkunde maɓɓe. Sifa ɗi gireji ɗi nantiren hande oɗo etni no ɓuri oɗo etni, golleñol ɗo no ɓuri golleñol ɗo. Hari firete duuɓi temeɗɗe hakkunde leñol e leñol. Kono ɓayi islam on ari e nder duuɓi 13 nulaɗo wawi ɓuttingol ɗi gereji wonnoɗi fof e hakkunde ɗi qabilaji wonnoɗi feere. waɗi koynete kon al-ukhuwa, koynete kon musidɗanta ko islam faala kon wona innugol tun ko intima'ul qabali. wonete kon intima'ul qabali ndarugol rasmu gon inna min ko ni. E nder balɗe duuɓi 13 nulaɗo wawi moɓidirde himɓe makka ɓen fof ɓe wona e hunde wotere julɗo go. Misal ɓurgal fiiɗude ngal ɓayɓe wi makka ɓe seenike madina. Eɗen andi aga ko ɓe abdi waɗude ton ko fi julirde nden hikkiɗon hon ɗum noddugol julɓe ɓen mo kala suɓo goɗɗo inna ko kaari woni siɗɗo am. ɗon ɓe considérali siɗɗankakugum ko iwgol e reedu wotoru koɓe siɗɗandiri koɓe considéri ɗo wondema haray kala innuɗo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah hara ɓeɗo woni siɓɓe. ko ɗum waɗi ɓaynulaɗo iwi makka senike madina premier chose koɓe waɗi ko weldindingol qabilaji ɗiɗi tawata nun hari nafi ɓiɓɓe no ukki hakkude maɓɓe ko ɗum woni al aus wal khazraj. leñol no innete no aus gola no inne al khazraj. ɓe geri ɓe moƴƴintini hakkude ɓen ɗon ɗiɗo ɓe holli ɓe wondema haray on fof ko on bani adam, on duwaka endude kaari no ɓuri kaari. ɓay kadi ɗon feƴƴi ɓe weldindini al aus wal khazraj ɗi leƴƴi ɗiɗi ɓurɗi janɗude wonɗi madina ɓe weldindini kadi hoɓɓe ɓen e takamɓe ɓen holli wondema ɗo yo piiji ɗi moƴƴu ɗa duwa moƴƴinde ka nder suudu ɗo e a yalta. par ce que nulaaɗo weldindinaali takamɓe ɓen kañumma e arɓe ɓen ka aranu ɗum ko honɗum ɓe waɗi d' abord ko moƴƴintingol hoɗuɓe tomɓe suudu ndu ko ɓayɗo moƴƴi si ɓe iwi ɗon noon ɓe yehi probléme ko inneten kon intérieur on ɓayɓe moƴƴini si ɓe yehi extérieur. par ce que hede aɗen anndi ko extérieur moƴƴi wosi intérieur no boni nafata. ɓe geri ɓe waawi waɗude ko innete kon akha baynahum fi mahrajani al hubbi wal ikha, mahrajani al hubbi wal ikha. ɓe geri haan ɓe waɗi hiɗɗidirgol himɓe madina ɓen
ɓe hiɗindiri ngal non hiɗindiral a janngay histoire ji ɗin fof civilisation ji feƴƴuɗi ɗin fof a fuɗɗora civilisation grecque perse romaine a yiyata sifa on civilisation mo nulaaɗo addi ɗo par ce que ko civilisation mo tawata ko mahaaɗo e hoore giggol e hoore hiɗɗindirgol e hoore iman e hoore ihlas e hoore laaɓal wona fi jawdi wona fi laaɓ hiɗen anndi ɗi civilisation ji ɗi janngeten fi mum fof ɗi historien ɓe ɓen yetto en fof fi muɗum ma philosophe ɓe ɓen yetto en fi muɗum on tawa ko fiirugol fi laamu ko fiirugol fi waɗugol empire ji jaɓugol leyɗeele maccinɗina himɓe nulaaɗo kan ma diina men kam ɓay ka ari wona ɗum waɗi ko al ukhuwa waɗi hara ngal siɗɗanka ko yaagal no alimentire hiɗindirgol e hoore laaɓal e hoore moƴƴere awan konko nulaaɗo kadi waɗuno hakkunde maɓɓe ton ko ɓerɗe ɗen atti salmodirde so juɓɗen salmodiri ɓerɗe ɗen d'abord hiɗindiri wona ko annduɗen kon ko fewndi kon hara hiɗa salmina goɗɗo ɗamonanimo kamɓe ɓe litu d'abord ha ɓerɗe ɓe gayni salmodirde so juɓɗen salmodiri e iwɓe makka ɓen kañum kadi waawi naatude ka ɓerɗe ɓeya ɗoyoɓe naatude ka galleji ɓeya seke wonɓe madina ɓen hari jaɓiɓeya déjà ka ɓerɗe muɗum ɗoyoɓe arɓe naata ka galleji maɓɓe seede ɗum alqur'ana on jiɗɗi confirmi manti ta kamɓe ɓen himɓe madina ɓen manti ɓe ko ɓe werni iwɓe makka ɓen allahu subhanahu wa taala o daali walladina tabawwa'u ddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim ndaren ɗo ko alqur'ana on at-ta'biru al-qur'ani woni te kon ta'biru al-qur'ani alqur'ana on no yewtiri en noon ko honno al ansar wonno e comportorade e almuhajirin ko honno ta kamɓe ɓen wonno e respectirde immigré ɓen ndaren hannde ɗi pays ji wonɗi e nodditade modernisation ma no hetti ma no respecti ɗum ɗo e ɗum ɗo ndaren sahaba ɓen kañum ko honno wondirno e iwɓe makka ɓen ari madina hiɗen anndi o landagol koyneten ko réfugié politique ma ko ala nande ɗum in convention ji ne ɓaali hanka signa ko après deuxiéme guerre mondiale koynte kon convention de Genève islam kañum yewtino fii ɗum ɓeeɗo kañum no waɗi suudu ka yaa landoɗa islam kañum muhajirin kañum ansar kañum ɓe madina ɓen sa suffit seulement ya naatu ka frontiére haray déjà asile ma on jaɓama innaka tum be yaha ɗaɓɓa avocat ma ɗaɓɓa preuve ma waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum woni yuhibbuna man hajara ilayhim yuhibbuna mahabban konno man hajara ilayhim hijra on si timmi tum haray mahabba on timmi hatto jina ya addu preuve hatto jina ya addu fuyi ma ko ɗo landete ma fonto landete ma fonto dina men kan addino on civilisation ko ɗum alquran on inni yuhibbuna o waɗi fiilul mudari en inni fiilul mudari toujours tadul ala istimrar wona fi ɓe hiɗayɓe hannde ɓe acca janngo jiggol ngol no continue ñando ñande ɓe waɗay tajaddud ɓe hecin ɗinay hiɗugol almuhajirin ko ɗum yuhibbuna man hajara ilayhim kala hewtoɓe ka maɓɓe toon haɗa ɓe hiɗi on tigi ɓe alamo e landade ay fuy goɗɗo no wawma so hiɗude ha gata ñandego heɓoya goɗɗum o wona jaloux kadi eko wolla e heɓude kon kono ɓeeɗo hari jogaki nde nawnare ɓe hiɗete ha gata e kadi a wawata heɓude hunde nde ɓe sunani ko ɗum allah inni wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu koɓe jonnawo koɓe jonna hiɗen andi abdoullahi ibnu ubay ibnu salul rasul munafiqin jerego waɗuno nulaaɗo ƴetti jawdi ndin jonni iwɓe makka ɓen on naafiqiijo ɗon ko ɗum waɗi heɗen anndi naafiqiijo toujours ko habboto ko muman mo tawata hara fitna on so huɓɓii tun huɓɓay
o inni wondema o ye o hiidoyi e sowdi takamɓe madina ɓen jeyaɓe madina ɓen o inni wondema haray nulaaɗo no waɗude ko moƴƴa par ce que en fof en yahay fiiro en si jawdi heɓike toon o ɗetta o jonna ɓe makka ɓen par ce que ko toon mo iwi ndaare naatigiijo on ko profiti fii naadugol fitna ka nder communauté musulman foojitoɗen hannde ko naatigiiɓe jelu woni e profitkude masiboji ka nder diina men fof potata liman haala kan ka jindi wondema nulaaɗo no ƴettude jawdi ndin jonna ɓe makka ɓen par ce que nulaaɗo ko toon jeeya jindi ha haala kan hewtiti nulaaɗo kadi wata yewtidde ni tuma inna ko gonga na gonga nodditi jama on réunion ɓe maaki wondema mi naniri ni hino wowle ɓe confirme wi woodi haalirɓe ni nulaaɗo yeeti koynete kon al ansar ta kamɓe madina ɓen konngol ngol tawata ngol luttay ko ɗum ɓe makkanno ɓen ɓe inni onon on wakkiltaako iwɓe makka ɓen yaada e jawdi min mi wonda e moɗon onon suɓeela min o liyon suɓo jawdi ɗon kañum kadi ndaare koynete kon uslubul hakim ko jannguɓe ilmul balaga ɓen koynata kon uslubul hakim uslubul hakim ko ɗum koya jaabawol ngol tawata ngo yaltina himɓe ɓen e nder fitna nulaaɗo maaki ene onon on accata ɓe yaada e jawdi onon yaadon e an tawi déjà ɓe ko ɗum al ansar faala ansar gonɗum faala ko wondugol e nulaaɗo kono ɓay abdoullahi ibnu ubay ibnu salul no ka nder société ton hari o faalama hoɓɓinde fitna kono nulaaɗo ɗanni on fitna mo abdoullah ibnu ubay ibnu salul faala ɗumanaaɗo allahu subhanahu wa taala on kadi o daalani en ka alquran wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nicmata allahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum o inni wondema jogondire on fab e hoore diina allah kan ko ɗum woni hablillah wota on seede iɗen anndi toujours allah on subhanahu wa taala simo yeetate en piiji ɓurɗi en nafude ɗin o raɓɓindinta haala kan o juutinay o sergita o wiƴƴito piiji ɗin fof o yeeto en iɗen anndi hiɗen mari ko innete al itnab wal ijaz kaw inni ɗo wa'tasimu bi hablillahi jami'an joge on fof woni gootum holli wondema haala kan ko tendini ko tan seeɗi kono o ɓeydi ɗon kadi wala tafarraku déjà kaw inni ɗon e jogitoe fof jami'an no tindini wala tafarraku kono o ɓeydi ɗum no fi koyneten ɗon raful ihtimal hiwata woɓɓe sikku haray ko seeɗaɓe inna yo jogito yo fottu woɓɓe no wawi sortade ko ɗum nani jami'an o inni kadi wala tafarraku ta on seeɗi o inni noon andite nema allah on fewde wonno ɗon ɗon piirayno duuɓi buy fi ngeloba fi jeliijo gooto no wowli gimol gootol hari jeliijo si hoyni leñol ngol leñol ɗon immoto piirida e leñol on jeliijo ɗon duuɓi ko ɗum allah daaliɗo wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fewde wonno ɗon ayɗi hari ko giri jukkuɗon diina kan ari nula o jogindiri on hoore laaɓa wona jogindirgol ngol gon tum par ce que goɗɗo e goɗɗo no jogondiro mais hara toujours eɓe acci ɗum koynete kon limite alquran o inni fa asbahtum bi nicmatihi ihwana wontuɓe on kadi ko musidɓe wa kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqadakum minha kadhalika yubayyinu allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun joni allah subhanahu wa taala inni en ɗo ko yimɓe madina ɓen haalana ɗum ɗo kono ɓay woni communauté ji goo kañum kadi aray koko jannguɓe tafsir ɓen yeeti en kon al ibra bi umumi lafdi la bi khususi sabab
si aya jippike e hoore goɗɗo tindina wonde makko en janngo on aya ɗo finnen ko kaari o jippi no aya on jippike e kaari kono kala comportoriɗo no on comportori noon no naatori ka yewtere ko ɗum jannguɓe tafsir ɓen innani al ibra ma jannguɓe usul ɓen al ibra bi umumi lafzi la bi khususi sabab Allah noon ini kadhalika ko wano hiirɗon ɗo ni ɓe hari ko piiro tun jokki yennidiro tun jokki média ji maɓɓe ɗin télévision ji maɓɓe ɗin internet ji maɓɓe ɗin mo kala wona woni contre oya fiinoɓe piirira ɓe piiri ɗon duuɓi buyi islam ari moƴƴintini hakkude maɓɓe ɓe wonti siɓɓe ɓe wonti nene goto baba goto ko non woniri onon kañum kadi siɗon piirude ma on fotta siɗon faalayi on fottu haray jokke ko innete kon al islam ko ɗum oynani ɗo kazalika iɗen anndi ɗo kafon kon ko littasbih ko wondema kono hiirɗon o qissa ɗo ni onon kadi so on woni o situation ɗo yubayyinu llahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun o la'alla ɗo noon hiɗen anndi mufassirun ɓe men ko ɓe inni la'alla ko bi ma'ana likay ay likay tahtadu fiyon feewi siɗon faala fewude wuura e nema iwa e o discussion mo wonɗon e muɗum lurral ngal wonɗon e muɗum doole ɗe perduɗon ɗen haray waɗe ko muhajirin e ansar waɗuno konko nulaɗo moƴƴintinno hakkunde maɓɓe weldindini ɓe yaltini konnago hakkunde maɓɓe wa fi sahihain min hadith abdourahman ibnu awf radiallahu anhu qal iɗen fillo hadith iwɗo ka sahihul bukhari wa muslim e o sahabajo inneteɗo abdourahman bun awf o sahabajo ɗo ɓay innama mo kala yo suɓo ta kamɓe iwɓe makka ɓen ari madina mo kala no duwa suɓade gooto sike waɗe takanjo gooto sike jeyaɗo madina gooto e iwɗo makka gooto mo kala no duwa suɓade gooto weldida on ɗon wona nene gooto baba gooto oɗo noon kañum hawrodiri e sahabajo goo iwɗo makka en hiya ɗo joni seede wona janngugol ngol tun kamɓe iɗen andi wondema sahaba ɓen hari biccu maɓɓe wona janngugol cippina woni sen kaari cippini o lintike kamɓe ɓe feƴƴatano aya sina tuma ɓe pratique on aya ɗo si aya jippike ɓe janngimo ɓe feƴƴata on ɗon si wona tuma ɓe janngi aya ɓe tuma ɓe gollitiri on aya ko ɓe feƴƴa e aya seydina abdourahman weldidi e wi'eteɗo Sa'd ibn Rabi' al-Ansari on Sa'd ibn Rabi' al-Ansari on ɗon ko Madina o jeeya Abdourahman bun Awf ko Makka ɓe jeeya oya no hetti ha oya ko powdo ha ɗo kañum kadi nulaɗo bonni koynete kon systéme capitalisme tata marɓe ɓen koye hetto tampuɓe ɓen koye ɗuman islam ari bonniti on idéologie ɗon weldindini tampuɗo e hettiɗo e hiya ɗo joni hettiɗo on ko honno comportori e tampuɗo on kañum kadi ko honno comportori wona en inno tun ko hettiɗo on tun toujours mo duwa wallude tampuɗo on e hiya ɗo joni tampuɗo on kañum kadi ko honɗum walli hettiɗo on ɓay woni ɓe inni ko ono an e oɗo woni siɓɓe hettiɗo on ko no inni ya abdourahman ana actaru minka malan min miɗo mari jawdi ɓuruma miɗo mari jardin ji miɗo mari usine ji miɗo mari société ji boyi o inni wondema miɗo faala sendude jawdi an min pecce ɗiɗi ƴetta feccere ƴetta feccere fi honno par ce que weldigal ngal wona weldigal e hoore matériel wona e hoore intérêt wona e hoore fi ko nokku gootu iwɗen ma ko leñol gootol jeyaɗen ko par ce que ko diina kan al islam on weldidini ɓe hoore ko inte kon al ikhlas e hoore laaɓal hattali ɗon no gasa on tigi na jawdi ndin ko lannayndi ma o perde oyni kadi miɗo jombi rewɓe ɗiɗo yawndara ɓen rewɓe ɗiɗo ɗon mo ɓuran ɗuma wo haalngalan mi seeda e makko acca ha so naati edda o gayni ara jombamo e hoore ko ɓe sendata toon jawdi makko ndi ɓe yaakade ɓe senda ɓe nguura makko nde fi hon ɗum ko ɗum ennuɗen ko mahabbatun khalisatun ko hoore laaɓal ko ngal laaɓal ɗon hannde perduɗen ka nder société musulman mo golluɗuɗa o
en juulay en jangay en ittay zakat kono neediji ɗin e akhlaq on lannino Allah la subhanahu wa ta'ala ko mantiri nulaaɗo ka nder alqur'ana ko needi wa innaka la ala khuluqin azim nulaaɗo kadi maaki innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq kono ndaren ɗo ɓay hettiɗo on inni yo aya aran ɓeengu makko arana jawdi makko ndi so ya inni hihi oya kañum kadi woni ya abdurrahman an aktharu al ansar malan e nder wonɓe madina ɓen ɗo fof komin ɓuri jogade jawdi enen tun hande ko sen inni wano Bill Gates e ko nande mum o inni o senday jawdi makko ndin shatrayni pecce ɗiɗi wa indi imra'atani miɗo mari kadi rewɓe ɗiɗo o inni yawndara ɓuranɗoma woɗetta ndaren ɗo seydina abdourahman kon ɗum jaabimo o inni barakallahu laka fi ahlika wa malik enen ɗo si goɗɗo hiɗen anndi toujours ko yennugol addu oɗo kañum ɓay jonnama fof woni Allah barkinane jawdi ma ndi barkinane ɓe gure ma nde kono tindinan ko honto makiti on woni ko honto mi sodirta engrais mi yeytira détail kanko ko ɗum o landi par ce que fi hon ɗum koye hoore laaɓa o woni walakin dullani ala suuq tindini ko honto marché on o woni ɗo on ɗon kañum kadi seydina Saad hari no andi marché no wi'e banu qaynuqa ko nokkure ka juɓɓe ɓen hoɗuno marché no waɗa ɗon ɓeyni ko nokkel kaari min min juli ha mi heɓi ɗum ɗo o inni awa tindinan ɗon min kadi mi yami juloyo on o yehi kañum seydina abdourahman waɗi ngeygu kañum kadi ha wawi heɓude e nder ɗum ɗon joggu teŋe e ko jombire o jombi o wakkilaki innugol joni yo ya seedu e ɓeygu mum fino hendoron ma o owoye ɓe senday jawdi makko ndi ɓay o yehi o waɗoyi ngeygu o fotti e nulaaɗo ma o hiidi e nulaaɗo hi batte weltare e makko keɗen andi kalima muhaym ko innete ka langa arab ko hunde ko sa haynike goɗɗo tawa mo welti landuɗa ko honɗum waɗi ay maga fa'alta ya abdourahman nulaaɗo landimo ko ɗum waɗuɗa ɓe maaki tazawwajtu imra'atan min al ansar ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam min kadi mi wawi jombude debbo kankadi o jombalde iwɓe makka ɓen o jombi kankadi iwɓe madina ɓen nulaaɗo maaki ko honɗum yarnuɗamo siki ko honɗum ettiranɗamo teŋe o inni a wondema ko grande kanŋe mittiranimo nulaaɗo on kañum kadi maaki hiɗa wawno ittugol haygol dammol non kadi tindini wondema diina men kan kañum kadi wona diina sattinowo ko ɗum jannguɓe ɓe yeeti en wo wondema jannguɓe fewndino jannguɓe goo ɓenete men salaf goɗɗo arno tawi ahlu salaf o inni aynama yunfiquna man yunfiquna amwalahum billayli wannahari sirran wa alaniya honto ɓen okkira ɓe jawdi mum jemma wo ñalorma wo ko suuɗi o ko feeñi o ko goɗɗo woni e landade ko honto woni ka okkete sadakaji ɗin julɗo ɗaɓɓita ko honto sadakaji okkete ndaren ɗo o ganɗo ɗo ko honɗum jaabi o wonɗo e ɗaɓɓude ka sadakaji okkete o inni zahabu ma'a man la yas'aluna annasa ilhafa okkoreɓe ɓen ɓe yaadi eɓe torotako ɓen
ko ɗum o ya jaabi toroto honto kaɓe udditiɗo ka ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗettete ñaameteji ka ɗettete ma ɗum ɗo ka ɗettete landaɗo on karmakojo on inni ɓe yaadi e tampuɓe ɓe torotako ɓen hollimo wondema dina men kan haysa ala kadi ɗa inna ya muño ya wakkilo ko ɗum waɗi nulaɗo non maki hadis mum haray julɗo jogiiɗo doole no ɓurani Allah julɗo mo jogaaki doole lo'inɗo hoore muɗum ɓayɗen andi ala mo jogaaki doole ko lo'inɗo hoore muɗum sali golluɗo haray musidɓe julɓe unzuru ila hadihi almaani arraqiya unzuru ila hadihi alhaqiqa kono sen daari al asafu shadid woni ɗen kon désolation sen daari no julɓe ɓen fewndori noon en taway ɗi o manaji ɗo alhaka nder société ko tariha tum en defte alqur'ana on jangiremo wa tariha hadis on wa tariha sira wa tariha fuqaha fiqhu wa tariha defte ɗen fof jangirɗen wa tariha histoire ji tum wonɗen elje jangude juɗɗo ɓeeɗo ko ni wurirno ko ngal keɗɗanka ko yaagal ɗo tabituno ta nder communauté musulman hande noon sen ndaari goɗɗo udditay journal ɓe holla pays julɓe ka heege woni on tigi harano jalude ɓe holla julɓe ka warete on tigi harano jalude ɓe hollay julɓe ɓen no fewndori noon fof hara on tigi no jalude honto o mana ko yewtuɗen ɗo ka nder société meɗen ndaren no aqida on majjiri aqida men on akhlaqji men ɗi neediji men ɗi majjino ɓuttino ko ɓuri yurmude fof koko tawata kañum kadi si innama joni ko ɓe anda dina ɓen ma ɓe janga ɓen ma ɓe ɗumannaki ɓen innen ko goɗɗum hay hakkunde men senduɗen hoore meɗen sendirɗen hoore meɗen oɗo ko ngol laawol ɗo jokki min ko ɗo mi jokki ma min e kaari wona e mazhabu goto min woni wona e laawol goto ma o kaari min fotta e mas'ala ko ɗum woni men lorri e fotta e goɗɗo innowo qala allahu wa qala rasulullah tawa kadi ɗa jogani on ɗon ko innete kon hen tawata son yewti ko innata Allah daali nulaɗo maaki kono toujours hara ɗa jogani on ɗon hen ɓeeɗo le al ansar wal muhajirun awil aus wal khazraj ɓeeɗo haɗi jogaki ko wiyete ɗum ɗon joni noon landito ɗen o musidɗanka ko yagal ko hiiɗen ɗo hakkunde meɗen si tawi woni ɗin no tabiti ma ngol giggol ngol wonɗen e yewtude wonno ngol bayna sahaba si tawi ngol no woodi hande innahu waqi'un mu'lim ko situation mo fewdirɗen on hande no muusi hay noon hewti tawata no muusi hay noddayɓe ɓen waɗay ɓe da'awa ɓen son yeehi ka meɗen on taway groupe aji no waɗa noddayɓe ɓen tigiri himɓe ɓen kadina groupe be wa kullu hizbin bima ladayhim farihun woɓɓe no noddito ahlul ansar woɓɓe no ahlus sunna ɗuma ha wona senditagol ngol woni sart ɗum ɗon bona innugol menen komin ɗum ɗo menen komin ɗum ɗo kono koyo taw hara feddeji ɗin wonali hande kadi nde fedde ɗo no e contre nde fedde ɗo si wona ɗum haray o iman o ukhuwa ngal musidɗan kaku yagal ngal nulaɗo waɗi exemple e muɗum Madina haray hiɗa tawa e participe fi bonnugol ngal tiɗɗan kaku yagal ngal nulaɗo sinci e nder leydi Madina e hiɗen andi no musidɗan kaku yagal ko be anda kañum kadi sartiji no woodi ɗi duwaɗa timminde fi an e ɗi Allah innuma ya waɗa musidɗo ma julɗo en yewti sahaba ɓen ko honno ɓe
ɓe wondirno joni ɗe yawde ko inete ko unsuru sani point ɗiɗaɓo ɓe inni point arano on fi a timmu ko a julɗo min haqqil akh ala akhihi an yuhibbahu lillah duwa mo hiɗirde fi Allah hiɗirgo goɗɗo noon fi Allah en yewta joni ko honɗum woni ɗum na innugol tum miɗo hiɗuma fi Allah hatta ɗum e na ko annduɗen kon kañum kadi goɗɗo sooda ñaamete ma ɗum ɗuma yaha déplace o yaaka ma inna en woni aimé sifa ko annduɗen kon e musidɓe julɓe haray ko honɗum honno heɓirɗen doole ha tawata en añay julɗo ko honto heɓuɗen preuve ka nder diina meɗen ha tawata a añay innowo qala Allah wa qala rasul e juulowo jang faman awla huquq akh ala akhihi an yuhibba al akh akahu fillah fillahi walillah tawata kadi ko jokkuɗo iman ha hewti wondema haysi woɓɓe ɓornike conci ton ɓe jalete ka nder société julɓe ɓen tawata ko conci diina ndaren ɗo o gando wi'eteɗo Sufyana Thawri o no wasiyani en wasiye enen e Sufyana Thawri ko duuɓi jelu woni hakkunde meɗen duuɓi buy gila Sufyana Thawri feƴƴi hiɗen andi no en yewtino hanke Sufyana Thawri no jeeya e fuqahawɓe joginoɓe mazhabuji wono imamu Maliki ni e imamu Shafi'i ni e imamu Hanafi ni har kan kadi mo jogi mazhabu makko o wati ka o wonno ɗon o inni wondema ida balagaka an rajulin bilmashriqi aw almaghrib annahu sahibu sunna fab'ath ilayhi bisalam wad'u Allah lahu fa inna ahla sunna fil ummati qalil ndaren ɗo Sufyana Thawri ko yeeti o inni miɗo wasiyano kala mo nanuɗon no jokki sunna hay so wonda son hi'i anduɗomo nule on wondema ɗon hiwro jokkuɗo sunna Sufyana Thawri falaka tuyo mi moƴƴo e julɗo fewndiɗi mo mi reni jeyi Sufyana Thawri kon ɗum faala kañum ko haysi mi nani goɗɗo no inne no moƴƴi silam mari email makko malam mari adresse makko postal koye mi winda mo haysi mi anda mi innamo lan hiwroma miɗo jarnuma par ce que koye hoore sunna o wini par ce que tabitoɓe ɓen e sunna no fanɗi ɓayno woni no fanɗi sa hi'i wota fijir Sufyana Thawri kañum ko ɗum yeeti hen rawa Abu Dawud min hadith Abi Umama bi sanadin sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman ida fillo o hadith ɗo kañum kadi selluɗo kanulaɗo maaki mo hiɗiri fi Allah añiri fi Allah okkiri fi Allah ronki okkirde fi Allah iman oɗon timmi kono fala ɗen addude ko ente kon shahid kaka nulaɗo maaki ɗon man ahabba lillah mo hiɗiri fi Allah en yewtike en yetti noon en jonniɗo exemple ji ko honno sahaba ɓen kañum hiɗirno fi Allah hiɗen andi hiɗirgol hunde fi Allah no hatta ka dina mum ha seede mum ñande fo darnoya yawma qiyama ta fo no maafi mo kala no maafi ko honno feƴƴiroyta ko ɗon décret yaltata décret on ko ɗum kaka Allah innata ayna almutahabbuna bi jalali hadithul qudsi ayna almutahabbuna fi jalali alyawma uzilluhum fi dhilli yawma la zill illa zillu ko honto heɗidirno ɓen fi Allah mi yaltina ɓe o probléme mo ɓe fewndi hannde heɗidirno ɓen fi Allah fof no dari nange no ari haa ka ɗuure himɓe ɓen mo kala no maafi honto naɓirte Allah ko ɗon yaltinta décret yo ɓe yawɓe ɗaɓɓita kala heɗunoɗo goɗɗo fi Allah
haray Allah kañum yaltinayma on probléme mo o fewndi. Sahaba ɓen ko ɗi hadisaji kañum jangi no ɓe jangaɓe toon ɓe fatti ɓe naɓi ɗi ka terrain ɓe pratique. وفي صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان. فيه كتم وني إمجي كو إيمان ولكم قم إنال كو ولكم أمتتو صاحب أنو إلو تاتي هاي سامتك أمتتو تاكو نفالي رانو ما أندتاكو ولكم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كويتو كوولا إنما قال الله هري أكتك ما إنما قال الله هري أقول لهم قول لهم إذن عندي جانغو ببهنو إني دينا من كان كفيجي ديدي وانتون كوكو الله إنما ياودو إكو الله إنما ياتر إكو الله وني بانجينالي كونو كو دوما كوكو إنكو ياودو تاود jon non ko ɗum nulaaɗo maaki siɗa faala heɓude ko inete kon halawatal iman ko iman weli kon koyo taw hara alqur'ana on e sunna on hiɗa hiɗi ɗiɗo ɗiɗi ɓuri piiji ɗin fof. mais si innama qala Allah aynayno aduna on feƴƴino ɗon technologie on divina ɗon si innama ɗum ɗo ko farilla innano la modernisation ko wola wo damari argument daw ko wola wo damari argument nyande non hewteya to jaroɗa fuɗɗoɗa innugol Allah ko ni ko seytani ɗumanni noon o ko ɗon o jabotona wala talumuni walumu anfusakum wata on fela Allah yeetike on ko on ɗum duwa ɗon jokkude min kadi mi yeeti on ko on ɗum duwa ɗon jokkude hat ɗon mari ko innete kon libération du choix ɗon marno ɗawawno jokkude ɗa ɗawawi jokkude ɗa jokkuɗaɗa ko ɗum waɗi sa innoy seytani goɗɗum o innayi wala talumuni walumu anfusakum inni aranum ɗum ko taw hara deftere Allah nden e nulaɗo on ko ɓe makata kon e ko Allah daali kon ɗa hiɗi ɗum ɗon ɓuuri peeji ɗin fof si o condition goto ɗo timmi hara neɓata heɓa ko wiyete kon halawatal iman. ɗiɗa ɓum ɗum ko honɗum wa an yuhibba al mar la yuhibbu illa lillah hiɗira goɗɗo kadi a hiɗiralmo fi koyoɗo mo jogii jawdi a hiɗiralimo fi himo laɓa a hiɗiralimo tan inagol wondema ñanɗogoo mo nappete ɓay ɗin ɗum fof no ka nder société ji men ko hiɗirɗamo koko jokki diina kon ko mbaadi diina hirɗamo ko jokki diina kon tawata si innama qala Allah wa qala ar-rasul wa qala al-fuqaha wa qala al-ulama himo jokki ɗin piiji hiɗiramo an kadi sabu ɗum ɗon an kadi a tawoyte e mettotoɓe ko wiyete kon halawatal iman ko iman weli kon. Tata ɓum ɗum ko won ɗum wa an yakrah an yauda fil kufr bada in anqadahu Allah min kama yakrah an yuqzafa fi nnar koyo taw kadi haraka huli ɗa añi hirtagol e keferanka ko yaagal hara hiɗa añiri ɗum wano bugeede ka hiide iɗen anndi noon aka nder société ji men ɗum woodi buyi jokkowo diina mais si yewtama ha weɗi kanka ɗo inna fewde mo wonno jeunesse hari ko ni e ni mi waɗata toujours o wowla piiji ko o waɗayno fewde o wonno o jokkali laawol ngol islam le ko faala ko sa tuubi iɗen anndi hino jeeya e sartu tawba hino jeeya e sartu ya tuubu ko ya niitutu ko feƴƴino kon wona tuma haala foti wo wowla geddi ko waɗaynoɗa fimantoragol. wa fi sahihi muslim min hadith abi hurayra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala hare ɗum fillo o hadith ɗo kadi iwɗo ka sahihul muslim goɗɗo goo fokkutu noon fiwragol musidɗo makko oɗo hadith no ka sahihul muslim o fokkiti o setti ha Allah immini malaikajo
yo ar landomo fi honɗum o konto o fokkiti malaikajo on ardi wa mbaadi bani adama ari landimo o ini hilan fokkiti hewragol musidɗo an ɗon malaikajo ini ko fi honɗum o ini non mi hewroytomo ɗum woni fi Allah ndaren ɗo ko malaikajo on ari yottinanimo ko Allah yeeti malaikajo on ko oya malaikajo ini ko fi ɗum ɗon tun par ce que hiɗen anndi goɗɗo no ya hewroyagol goɗɗo fi intérêt ma o kami nawnuno kaari arno hewrila min kadi mi yawno hewromo oya jaabimo la gayr ko fi Allah moni mo e hewroroyaade komi woni mo e hewrorade par ce que miɗo hinirimo fi Allah malaikajo inni fa inni rasulullah min komi nulaaɗo Allah ko Allah emminimi ilay e maɗa anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi Allah kañum kadi nulilan yomi yeetoma ɓay a hiɗi o Allah kañum kadi inni hiɗima ndaren ɗo giggol wonuno ngol islam faandangol yen waɗu ka nder ɓe ngureji men ɗin ka nder ɓe ngureji men ka nder musidal men ka nder leñol men ka nder leydi men hay hakkunde ma e tawa tawa naate julɓe islam no jonnuma ko honno comportorta wa fi sunan tirmidi wa muwatta malik bi sanadin sahih oɗo kadi nde yewteten ɗo kadi no tabiti ka deftere ka sunanu tirmidi no tabiti kadi ka muwatta malik bi sanadin sahih o kadi inneteɗo aba idrisa al-khulani oɗo kañum kadi naatuno e juulirde ɓe dimas masjidul anawi aw umawi juulirde gono damas nde umawiyankoɓe ɓen ɗumanima suka eɗen anndi seydina Mu'adh ibn Jabal har ko suka oyo inneteɗo aba idrisa al-khulani ɓay o naati ka juulirde o tawi himɓe no mooɗi no waɗi da'ira e suka mo ñiiƴe mum rawni ɓen no yewta ɓe fiidina kono o annda gaka ko sahabajo Abu Idris landi ko homboni ko pay ko honko jooɗi tumbo ɗo himɓe ɓen no jentaɓe mo ɓeyni ko innete Mu'adh ibn Jabal seydina Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu kono ɓay tan heɓaakino o yewtira aba idris al-khulani ɓay heɓaarino o yewtirdira e seydina Mu'adh ibn Jabal o deesidi bimbi muɗum o daway ka juulirde bimbi sulbaka tawata ko kanko attoto duulo ka juulirde ton fiino heɓira tan e yewtudugol e o wiyeteɗo Mu'adh ibn Jabal o accali ay ha arannudu noddine wona ɗiɗaɓuri o dawi bimbi sulbaka aduna noddine few o ari kadi o tawi seydina Mu'adh ibn Jabal ka juulirde toon o nafa kaw hino ɗum noon o anndi jaka o mo faala yewtudude mum ɗo ko neɗɗo ɓurɗon par ce que sa walude ke anni e attuto fof ka juulirde a dawi a tawoy toon goɗɗo mo waccunoɗa kadi ka juulirde bim ɗuma hanke muɗum ɗe mbalɗe ɗum fof ka dawɗa tawde a deeside a yehi kadi a towtimo ɗon holli wondema oya ko ɗon woni e walude o ari ɓay o hiɗi seydina Mu'adh ibn Jabal o inni wondema mi hiɗima fi Allah o inneteɗo aba idris al-khulani ndaren ɗo o seydina Mu'adh ibn Jabal ko honɗum jaabi o wani min hiɗinima fi Allah enen ɗo jo ka communauté musulman hande ɓayni a hiɗiri goɗɗo a fi Allah ɓe lantoma so ko ɗum ñamtere ndaren ɗo aba seydina Mu'adh ibn Jabal ko honɗum inni ɓay o inni uhibbuka fillah qala faqad jazabani bihabwati ridai hakke ko seydina Mu'adh ibn Jabal welti wawani daragol ɓay hay himo heɓe tooli ɓe pooɗi doleke oya on kañum ma e disawol non ɓe pooɗi fof fiyo oyo ɓattoɓe par ce que ɓeyɗi musidɗo
wona milliard wona mbuudi wona jawdi ko fi Allah ثم قال لي كنت سيدنا معاذ بن جبل إني أود أبا إدريس أبشر إما ولتقع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين. سيدنا معاذ بن جبل إني إما ولتقع welto fof anda a weltike ɗum hina wa ɓe joyɓe ɗo loterie si goɗɗo heefi tum gañike ɗon million ji jooɗi ɓe ɗon ɓe fof anday oɗo gañike o heɓi ko o wowa ɓe maaki immo weltoɗa par ce que mi nani ka nulaɗo maaki e nder yewtere maɓɓe Allah daali e ni ko hadisul qudsi o farlani hoore makko en andi Allah kañum goɗɗo farlatama e hunde o farli e hoore makko kala heɗindirɓe fi Allah ɓeeɗo o naadoyɓe aljanna o foroɓe ko ɓe faala ko ɗum waɗi seydina Muaz bun Jabal inni oya immo welto landodiren ɗo est ce que ɗen hiɗi jannguɓe ɓen est ce que ɗen hiɗi woola ɓe diina ɓen oɗole ko hiɗiri seydina Muaz bun Jabal o hiɗumo ado o andudemo ko hiɗirimo ko par ce que tuma o dawi ka jolirde wo o tawa o suka no jooɗi no jannude no landede no jaabaɗo fi diina wa fi sahihayn anna rajulan jaa ila annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qal ya rasulallah mata saa goɗɗo go harno ka nulaaɗo tan kañum ka intention makko on ko honɗum ko nandagol gonɗo tuma woni darngal iɗen anndi noon anndugol gonɗo tuma woni a darngal jogaaki importance ko woni importance on ko anndugol est ce que malote ka malotaake est ce que yooɓike passeport on e visa on e piiɗi ɗin fof ko ɗum ɗo woni importance wona maaya ma maayata en inni nulaaɗo no gollitirayno ko ulama il balaga ko innata ɗum uslubul hakim iɗen annde haykoye alqur'ana on yeetiken kon woni uslubul hakim yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas heferɓe ɓen arani landori nulaaɗo ko honde tuma hajjete ma ko honde tuma hajjetake ko ɓe landi yasalunaka anil ahilla ko fi hon ɗum nangi ngel no fuɗira ɗo no mutira ɗo lewru ndu no fuɗira ɗon ko géographiquement ɓe wonno e landade kono alqur'ana on ari debiɓe sanji réponse on inni yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas en andi ko ɗon jannguɓe balaga ɗo inta ɗo innaka uslubul hakim ɗo kañum kadi nulaaɗo gollitir ko wiyete uslubul hakim oya inni mata saa gonɗo tuma dargal ngal darato nulaaɗo maaki ko hon ɗum préparé préparaniɗa fi dargal ngal ko ɗum ɗo woni importance wona andugol ko nde tuma ndaren ɗo o gorko ɗo kañum kadi ko hon ɗum jaabi nulaaɗo ɗo o inni mi préparaki fi dargal ngal hay fi ko tawata mo tiiɗi ko mi préparé o hilan hiɗu malan hiɗi alqur'an ko ɗum noon fait mi préparé woni qala ma azadtu laha kathir amal illa anni uhibbu Allah wa rasulahu miɗo hiɗi Allah miɗo hiɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu sallallahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahabba goɗɗo ko wondorta yawmal qiyama komo o hiɓuno on ka aduna ga o wondorta kanko noon ko hombo oyni mo hiɗi ko nulaaɗo donc ko kamɓe weerotano ɗum goto ko ni sahaba ɗum wondirno e nulaaɗo iɗen andi gere waɗuno julɓe buy maaye muɗum julɓe buy maaye muɗum debbo go kañum fami makko buy maaye muɗum moodi makko maayi ɓiɓɓe makko maayi kayuraɓe makko maayi ɗum ko eɗen andi so gere ɗen
so Uhud kono ɓay hewtama ka hiwrondirte fatunde ɗon mo kala no wulla tiɗɗo mum himɓe ɓen fof yehi wullugol e o jidirawo ɗo par ce que kanko o inamude makko tun o perdi ɓiɓɓe makko ɓen o perdi ɗuma fof ka guere kanko ko honɗum o landi est ce que goɗɗum heeɓi nulaaɗo est ce que goɗɗum heeɓi nulaaɗo kanko ko ɗum ɗon o landi haaju makko ala fami makko on ko luttata ka guere ɓayɓe inni goɗɗum heɓali nulaaɗo kono o jaaɓi kullu musibatin jalal musiba si tawi woni hay fuy waɗali nulaaɗo koynete jalal ko sahir no fanɗi ɓay tu woni hande kadi ɓay mi andi nulaaɗo daɗi musibaji ɗin fof no fangani e hoore siɓɓe makko ɓen fof ko luttuɗon ko ɗum ɗo woni mahabba ɗum ɗo woni giggol ko ɗum ɗo woni hiɗugol goɗɗo kono ɗa hiɗimo ko tanke himo ɗon ɗa hiɗimo tanke a watamo lorrude ɓay nulaaɗo maati e o hadis ɗo almar'u ma'a man ahab yaqulu anas seydina anas kayno tawa e o discours e o dialogue feƴƴuɗo hakkunde maɓɓe e o gorko ɓe inni wallahi ma farihna bi shay'in ka farahina bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahab seydina anas inni gila ɓe fuɗɗi weltade ɓe weltoraki weltare wano nden ñande ka ɓe nanuno nulaaɗo no maaki goɗɗo ko wondoyta komo o hiɗuno ga aduna ga ko kanko e on wondoyta to kadi ɓeyni kamɓe ɗum ɗon ndeñande ɓurtinnoɓe ɓerde yaqulu ibnu mas'ud radiallahu an wallahi law qama rajulun ya'budu llah bayna arrukni walmaqam fi beyti llah 70 sana la bu'itha aw la hushira yawma alqiyamati ma'a man ahab seydina ibnu mas'ud oɗo kadi yeeti en yewtere makko o wondi iɗen andi noon ɓe sahabaɓe ɗo si wondi ara wona hunde sama kala ko enen wondata inna waɗay kaffara ɗo waɗi jannguɓe ɓen inni en ala bakkatu huntusokum en ala bakkatu wi jani ko woni an waɗo bakkatu on ta ndaaru bakkatu huntusokum ma bakkatu jan ndaaru ko hombo wonɗa e yeddude wona bakkatu on sino janɗima janɗa ndaaru ko hombo wonɗa e yeddude sa ndaari on ɗon hay sosokon ko janɗante seydina ibnu mas'ud radiallahu an o wondi o inni wallahi hara goɗɗo juulu entre suudu kaaba ndun e maqamu ibrahima ɗon duuɓi 50 jeɗɗi hara an hiɗa ɗumanni o inni wallahi ko juuɗi ɗon kon ko o immindinoyte komo o hiɗidi on gam komo hiɗidi jon noon seydina ibnu mas'ud temtini haala kan wondi haray hay sa ɗa juulude ɗa ɗumannade kono ɗa añi julɓe ɓen ɗa añi julɓe ɓen julɗo ka wolte fimu wo a yennay ka alɓurana wolte fimu wo a sabotay e hoore ɗa inna ɗon ka julɓe eɗen andi ɗum noon ko alamatu munafiq allah daali ida ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah nafiqiɓen ɓe haratano ɓeyna nulaaɗo na nulaaɗo ɓeynayi nulaaɗo ko nulaaɗo mais ka ɓernde ko goɗɗum go allah ha inni ɓe inna almunafiqina la kadibun ɓe fenay won yaqulu abdullahi ibnu umar wallahi law ndaare sahabaɓen fof ɗo ɓe wonday woni par ce que ko hunde joginde importance wallahi la qumtu lleyl la aftur walaw sumtu nnahar la aftur wa anfaqtu mali kullah fi sabilillah amutu yawma amut wa laysa fi qalbi hub li ahli ta'ati llah wa bughdu li ahli al-ma'siyah ma nafa'ani dhalika kull naren ɗo kañum kadi abdullahi ibnu umar ko ako yeyti en ka yewtere mum o inni wallahi hara janma on fof himo juulude hara mo ɗanaki ñalorma on fof mo horude jawdi makko fof o okki fi sabilillah so maayi tawata ka nder ɓerɗe makko o hiɗaɓe allah hiɗi ɓen o añaɓe allah añi ɓen ko o waɗi ɗo fof nafata ihwatal iman janngugol ɗi siraji nayi janngu tun fiino anndiren ma jang tawata koye janngu alindiren janngen yemnindiren janngen ronken weltude
كوني صحابة بين دونو كل هوري أقول دي كل أو دواعي أودو تكونتيننت دينفو أودو تأوروب يا نادى دين أفريقيا نادى الصين نادى أفغانستان نادى أفو هذه نكان هيوين أقول دي كل أو دي جكو دي موت دي وانا يجانغو دي موندا نجايا كان كذي إنجانجي تقبره أرانيرندن هيدو قول مسيط موفي الله تقبره بلا برندن كو هندن كوتا جوكو كبرندن ما كو يأتي حقدا ولا غلا ولا حسدا نجايا ناد كنت جالوزي نا يجوكو نونكني مسيط مازول فالمؤمن طاهر النفس زكي القلب جردو كلها بدو وانكي كينو لها بيبوي إذن أنت سنتي ماي الله كون إني يا أيتها النفس المطمئن قولوا إنها مطمئن راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي جون نو ون كونترو جوكي دو ناو ناري ويتين جالوزين دين o haray ko contre ko Allah woni e wadude kon kander leydi makko ga si tawi a woni contre goddo haray a jabali ko Allah nyaawi ko sa jabali ko Allah nyaawi ko an e makko on hidoyay Allah no inni fala yakhafu uqbaha Allah kanyum si nyaawi rekurala ina ngam detto avocat men fuddito dum ala ma detto avocat odo kanko so nyaawi harelani la muaqib hukmi ko dum wadi sen remarki jangube buyi ide mari jangube buyi e der umma al islamiyya ma fe'unobe hibe be jabali windangol en ko wi'ete ko ilmul hadith be jabali windande hadisaji be jabali windande fiqh be jabali windande usulul fiqh be jabali windande nahwu be jabale windande saf be jabale windande matière di buy fi hon be ndara woni ko buri wono grave ko be intéressé e dum non wona fi hadi be ala capable be jogati capacité di windugol din fi c'est vraiment que ben non ko fi kala namunare ko nete kon al amrad al batiniyya amrad ida mari amrad al zahiri de mari al amrad al batin nawnaje de tawata den don won ay ayata ka laboratoire be visiter ma radiographie be yaltina ko nawnare denni den nawnare don appareil watande be textude ide mari gandudo be go windam en fi dum non to no fuddo di Sheikh Ibn Taymiyyah Sheikh Ibn al-Qayyim inna Ibn Rajab al-Hanbali Muhammad al-Ghazali e do defte mabbe den ko heewi kon sa jangi ataway toujours be yeto toma fi ko inete hon ya seedu ko wiete nawnare suudinde woɓɓe maɓɓe le hari heɓe marno capacité wonugol muhaddithin wona no nallirte ni imamu suyuti ala gandal faydi fannu mo o windade so wona riyadiya ko mathématique tum woni imamu suyuti inni windi kanko tigiri mo ɓirriti haray ɗum ɗon welata ko heddi kon fof kala ka derte fannu mo dutuɗa a tawa imamu suyuti sa yi ka mufassirin a tawa imamu suyuti ka nahwu imamu suyuti usul an-nahw imam as-suyuti hadith imam as-suyuti jangube buyi ko non me beeda kanyum inni mimi do reni communauté on no jogi nawnare molanande mimi kipiray ngon sengo non fi wallugol jamaa en inni wonde ma jogagol ko wiete kon jalousie man gagnanande hasidan ka ko yagal dum do kanyum kadi sa jogani ke dum do juldo haray ko ya andu awoni contre ko Allah faala haray non hebugol moƴƴere hande no inna ko jogagol jawdi ton janguɓe ɓe inni wona jogagol jawdi ton jogagol gandal no jeeya e moƴƴere jogagol jawdi jogagol ɓeynguure moƴƴere jogagol piiji ɗin fof no jeeya e nder moƴƴere joni noon wonugol contre jogiiɓe moƴƴere ɓen ɗum ɗon ko min alamati ahlil kitab ko himɓe defte ɗen chrétien ɓe ɓen e juɓɓe ɓen e ko nande muɗum ndiya communauté ji ko ɓen andiraɗi piiji wona enen julɓe ɓen الله سبحانه وتعالى ودالي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق haray kala comporte kala jogani do jogi do nawnare wietende jaludi haray ko ya ande kadi a jogati comportement julbe ben ko comportement ahlul kitab jogida يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان نلا بماتي تأنتجوا به ɓe wasiyani ɗo monte maɓɓe len taƴodire remarquen ko moƴƴireji jelu perduɗen fii ko himɓe taƴodiri tawata ko si ɓe welduno si oya wawa humtude haajoya ɓe taƴodira woɓɓe men innan hay ñande mi maayi tawata mi wawana hoore an hay buyi ta tawe ñande mi surrete hay ñande mi surrete wata tawe est ce que no gasa noon hara du'a on ɗon on hara on du'a mo haɗuɗa ɗon wata tawe ñande surreteɗa hara no gasa ko sabu on ɗon on du'a ɗon Allah jaɓata ikhwani ka dina men ɗo ko dina waqi'iyya ko dina ka tawata ko ya wurudu e muɗum wona janngugol tun wona janngugol tun fi yo yeddondirugol nulaaɗo makiriɗa o hadis ɗo no selli ɓuri o hadis ɗo ma ɗum ɗo no selli ɓuri ɗum ɗo nulaaɗo maki la taqafa'u wata on taƴodire iɗen anndi noon o laaɗo ko ɗum o laaɗo ɓeynata ka nahu nahiya seke nulaaɗo haɗi on yon taƴodir ɓen haɗi on yon gufidir ɓe haɗi on yon huccidiran hara haaju oɗa o minna mini haaju an alaa e mum simi hollitama haaju makko haaju an alaa e muɗum ko kanko yehi faggitoyi yo ndaaru ton wala tadabaru oyni kadi wala tahasadu wotan añide hiɗen anndi ɗo noon kanulaaɗo maaki ɗo ta en taƴodirta en gufinirta en huccidira nan kono haala kan tindini koyen woni musidɓe o waɗi kadi kone wiite ko al itnab wa kunu ibadallah ihwana ko addi nde yewtere ɗo wa kunu ibadallahi ihwana ko fiita goɗɗo landito ko question posuɗo hoore mum ni addi o nde yewtere ɗo ko fi wata in a joni nulaaɗo maaki wata men taƴodir wata men ɗum ɗo ko awa ko honno amen duwa ko honno men duwa wadde oni wa kunu ibadallahi ihwana wone hara on fof ko on jeyaɓe Allah o yiɗo jeyaɓe Allah ɓen ɗum ɗo a juulay a janggay addu mannoto kono wona kadi ihwana musidɓe ma ɓen kañum kadi wona ya waɗu tum haqqullah acca haqqal ibad koye hawtindirɗe ɗiɗi kala jannguɓe ɓen no inni julɗo wo julɗo duwaka yawde waalo kiikiiɗe hara himo anndi kanko e julɗo hiɓe taƴodiri ma hiɓe sonkiɓe moƴƴintinama par ce que no gasa hara ko ngol ɗoyngol ɗon on tigi sakkitoto ko anndal ko ɗum waɗi jannguɓe ɓen inni si an e julɗo hiɗon sonki ma ɗamonani julɗo ma a heɓi ka falduɗa e hoore julɗo geru gerteɗ ɗen fof siɗa mari email on tigi siɗa mari adresse on tigi siɗa mari ɗuma weldita e on tigi si yaha waaloyɗa si tawi woni kadi ko a gollirowo jemma ñalorma kadi ndeɗa waalo moƴƴinti hemɓe ɓen si yaha waaloyɗa par ce que ko ɗum seydina anasi yeetiɗen ɗo ɓe maaki wondema ɓay innama goɗɗo komo wondon o immintinoyte kamɓe ɓay ɓe nani on phrase ɗon nde weltare ɗon hari ɓe weltaki fa ɗum ha hande toɓɓere tataɓere nden honɗum waɗi julɗo e hoore julɗo ɗengal ngal iɗen anndi Allah ko ɗum dalika alquran in ja'akum fasikum bi naba fatabayyanu hay fasikijo si ari yeetike en piiji nani hattuɗon tun kono ko njelo julɓe yani e on piège goɗɗum yaltini ni ka télévision flash woni ko France 24 woni ko BBC woni ko NBC piiji ɗin fof ma CNN ɗumannete tun ɓe julɓe kañum ko kamɓe ɓe julɓe ko kamɓe woni e waɗude ɗi piiji mais est ce que a vérifie si ko julɗo waɗi
est ce que alande ke on information don honto ibi est ce que alande ke siko montage alandaki e horele oda kanyum Allah ko ini wa in ja'akum fasiqun on fasiqi jodon ko nder men o jeya wona o kefer binaba'in don kanyum kadi den andi adi fallam arali kanda baydo fi khabaru mo addi won ko to sokun woni ko janu woni ko hulbinikum woni ko hulbinaaki fatabayyanu jawabu sharton in ja'akum fatabayyanu jonno si Allah inni haymo wondu ben kander communauté ga si addi hunde tay ko fasigijo yen vérifie ko honno woni ri kefero kanyum ko min babil awla si kefero kanyum addani hunde ben doit vérifier de plus kono France be kat hala tum confirmer julbe ben wadini ko do wadi dum be ko bonnugol inde men ko bondu joni simi yaltiti golle mebata parce que inde annen ko julbe wodi ha julbe go wonbe sanzo inde mun den e inde bibbe mabbe ben fi no be hebira golle fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin hare musibbe a julbe islam en yewti islam ko dina tawata si jama on jokkuna ka wallahi c'est la solution ko woni no wodi jokkirbe islam inde mi fino mi tawi no wodi jokkirbe islam parce que inde mabbe nen ko muhammad be na ko muhammadu bada peji din fo e jokkuji mon ko dum Allah dal ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hiden andi no on min ardo do ko ni tawkid ay ma yalfizu qawlun kono min on do ko addi ko kongulum ko kum fanti wo ko kum fanti ya andu sa woni alandu to ite yawmal qiyam ko no andi non do ko fanti wo ko fanti ko o min do wama tunfiqu min khairin o hito kadi min on ari wama tunfiqu min khairin ko buri fandude wo ko fandude Allah yobete tindingol en ko buri fandude wo ko o min do yen andi ka langa arabi de mari min ji didi de mari min inno do en ko al ba'diyya de mari min intedo al bayaniyya o do non ko ari ko tawkid ko kala ko wolu don ko kum fandi wo ko kum fandi e der kongol raqibu e atid harayno windude jonno sida andi benno windude awolali ko moddi o moy sara ko hore ma wadanda kadi ko boni tata ko julbe ben yennata ko julbe ben woni hayda ko kala jokkudo diina woni hayda وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات أول حديث كدي نلعب نماكي وندما goɗɗo e nder meɗen ɗo haalay konngol ɓeynalde phrase walaw anna ino inne kalima no inne bi ma'na al-jumla akalan garab kalla innaha kalimatun huwa qailuha o wowla hunde moƴƴere julɗo ko moƴƴi o comportement moƴƴere o wowla o tawa woɓɓe no faala diskutugol fi yennugol julɓe ɓen o changea yewtere maɓɓe nden o watta yewtore zicre ka Allah jantete ka alqur'ana wolte ko moƴƴi ka julɓe ɓen haalete ko moƴƴi o haalay ɗum haray o considéra Allah inni sabu ɗum ɗon mi ɓanta fi makko so Allah non inni ɓanta fi ma a jolata few ɗo kadi o inni darajat o ɓanta fi ma ɓantugol fi ma ɗo kadi o innali fi dunya awil akhira ɗo kadi holli wondema o ɓanta fi ma ga o ɓanta fi ma ton janguɓe usul ɓen konnu ɓeni al itlaq khairun min at-taqyid al itlaq khairun min at-taqyid uddu accugol haala kan no udditi hare no ɓuri moƴƴude e di fermugol haala kan o yiɗo ka hadis ɗo ari wi fa yarfa'uhu llahu biha darajat o innal ɗo fil janna o fi dunya al itlaq khairun min at-taqyid wa inna al abda la yatakallam bi kalimatin min sakhati llah la yulqi laha balan fa yahwi biha fi jahannam no woniri noon ɗa wowla hunde hara a considéra Allah ɓanta fima ko non woniri kadi ɗa wolira hunde hara a considéra sabotage
fiyo haala welu fiyo hirde nden juutu Allah kañum kadi naadore sabu ngol konngol ɗon jahannam. ko ɓurno bonde fof iɗen andi iɗen mari ko boni ɗen mari ko ɓuri bonde wano jogorɗen ɗo ɗum ko moƴƴi ɗen mari kadi ko ɓuri moƴƴude. ko ɓuri bonde fof ko honɗum ko iwtirgol kadi ɓaawo karmakoɓe ɓen sabuta karmakoɓe ɓen jooni naataali maɓɓe nde ɗaɓɓoo gandal ko ka yahete te'e toon mi jokka mi cokka ɗon ustad kaari ko ni mi tawimo himo dariiɗa mi tawimo mo yewtida e kaari bonnugol tun inde on tigi jannguɓe ɓen inni wondema ɓalli jannguɓe ɓen no wondi e poison mo fijiri on tigi ay sa inni an ko ɓanta e ɓe fii diina kamɓen ko ɓe wonta contre mum hara a annda ko waɗɗa. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمون أفضل نلا دو لندama inde julɓe fof ko hombo ɓuri moƴƴude question on woni lugguɗo ko ittaɓe zakat ɓen ko juulayɓe ɓen ko naafayɓe ɓen kono nulaaɗo jaabi ɗo ko tawata rafiiji ɗin fof no nder ton ɓe maati man salima almuslimun min lisanihi wa biyadi ko ɓe julɓe ɓen daɗi ɗengal mum ngal e junngo on tigi on kala mo tawi communauté musulman on no daɗi on tigi junngo makko ngon e hunnduko mum kon nulaaɗo maaki ko on ɓuri moƴƴude nder julɓe ɓen fof. ndaren ɗo noon hannde si tawi woni julɓe ɓen adondirta fi wowlugol ko boni hoore julɗo وفي صحيحين أيضا نلا نماكي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نلا نماكي ستيوني دهولي درنغل هرا يقولكم موتي ويري دو كان كدي خيرا ألا ألف اللام فيه مؤرد دين فونكم فانتي ونكم دماني النكرة تعوم أو ستيوني أواوته liyasmut fanko goɗɗo yaltinama ka tele ɗo ko gonga wona gonga sari am ini ya fanko ha andoto ko gonga goɗɗo wowlama e hoore kaari ko gonga na gonga anda inna mi nani no inne kaari. وفي سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن عدا كلها وتكفر اللسان فتقول اتق الله فينا إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عجوزت عجزنا. هذا هو حديث كان من كدي وصحابة ما كتب سعيد الخدري أو كدي في لني إن وندما أناني نلا دون ماكا وندما بني آدم سيويتي ɓanndu ndum fof ko enete kon corps humain on fof ɗetta e hoore mum watta e disposition ɗengal ngal inna awa ɗengal menen men ɗetti disposition mi waɗima haɗa ko an woni ka direction hande kadi noon ko ɗengal ngal woni e ɗumannade kangal dirige o ɓanndu ndum ko toon jokkirta en andi bone ɗengal ngal. seydina imam Shafii aw imam Shafii mo woni ka diwan makko gimol o inni wonde makko jelu waali ka nder cimetière ji tawata ko ɗengal mum ngal naɓi ɗum ton tawata ko ɓe woli kon ko ɗum waɗi ɓe nanga ɓe naɓaka cimetière ji to toɓɓere nayaɓere nden an yuhsina zanni bihi moƴƴina kono won ɗum ɗon musidɗo ma juɗɗo a duwaka miijorade mo tun ka boni yaha tawa goɗɗo no dari ɗo e takko barwal sa ari a tawimo ɗon ko duwaɗa anjul ɗon ko innugol no gasa hara ko julɗo o habbi ɗon ma hara himo habbi do goɗɗum ko moƴƴi mais sino mooɓa hande kam hiɗon kaari mi sikkako ko laaɓi
كدون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن دونون يا أيها الذين آمنوا أوكو نداء رباني إلهي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا هيدان عندي نون أوكو في الأمر جنگو بين كونو يني الأمر تقتضي الوجوب كلك ألا إنما فيل الأمر كلك أكونجي verbe on à l'imparfait haray ko ya andu koko duwada wadude siwona en hebu dalil go yaltindo min al wujub ila an-nad aw ila an-nida aw ila tarahum aw ko nande mudu asli fi'l al-amr ko honno ko lil wujub do non wajibu on do heddoto ko wajib parce que en hebali dalil hay goto yaltinan do en do woni ko aya qur'an woni ko hadith woni ko honnum ko yaltinan en do wona wajibi woddite كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم parce que sikke jibuyi ko bakkato joni bawmo parce que a sikka do goddo no jokki goddo tawata mo jokka e kadi Allah kadi farlali ma ya yutir bawo makko parce que Allah no wadi malaika ko yutir bawo makko ko pourquoi da akkiti ko Allah bawo makko da yutir bawo oda Allah jonnali ma den golle do dum hino waywa inna be men gollide e jinna Allah subhanahu wa ta'ala o tagi jinna o wadi be alamul jin o wadi ma alamul ins ko honno fawma ittugol ma e on communauté mo wonda e mun non dabbito ya communauté go haray den torondiri mo kala yo jabu wonugol ka place ka Allah wadi dum don Allah inni ka en naadu ko wiyete kon sikke sen dari hakkunde meden jokkereji en tan buyno lanti hoore mudum tawata ko angal yewtugol ma angal o sikkitare ko naadude hakkude meden kaari mi nani ko kanko yeyeto yi kaari men fotta tawata meden wowno salmondiro jalida yewtida hiwrondira men fotta hande kadi mi hippana mo gite mo kala miijo ko hombo islam non ko on faala ko simi wowdo lan hiwrade jalida yan so hippani langite mido duwamo noddude lamdo ko fi hon kono hiden andi hay wobbe mi hay ka landike be nay hina hay fuy problème on continue Allah non dali wala tajassasu hiden andi ko woni farq kalang arab ko woni at-tahassus e ko woni at-tajassus didi kala di ari kander al-Qur'an Allah dali do wala tajassasu at-tajassus o inni ka suratul yusuf to izhabu fatahassasu an yusuf ko fam ko ni at-tahassus wa at-tajassus jangube lugaben inne wondema at-tahassus ko dabbitugol hunde nde tawata hara na dabbitugol al-hali goddo wona dabbitugol on fi andugol awra piiji makko suudi ɗi wona ɗaɓɓitugol ɗo ko ɗaɓɓitugol mo physiquement e ɗaɓɓitugol hunde nde tawata hara ɗum ɗon no newna ko ɗum innete a tahassus tajassus noon ko iwtirgol ɓaawo on tigi mi nani kaari waɗi kala ka aybeji ka naniri aybeji yowa e hoore musidɗo mum on Allah ini wala tajassasu o yiɗo kañum kadi o innani wala tajassasu e ɗum ɗo e hoore ɗum ɗo fi buyutikum aw fi umurikum aw fi ɗum ɗo o acci haala kan tun no udditi wala tajassasu ma anna tajassus ko fi'lu mutaaddi yataadda ila al maf'ul kono nde tawde ko ineten kon espionnage no façon mum no ɗuuɗi lawawma iwtirde ɓaawo ma ɗaɓɓita fi jawdi ma ndin ma famille ma on ma konto yaata ma konto iwɗa no ɗuuɗi Allah kañum kadi acci haala kan no udditi o ini tum wala tajassasu ta on liñidire o yeytaki en koye hoore won ɗum ta on liñidire ka jawdi ma ka ɓiɓɓe ma ka ɓingure ma ka ɗum ko ɗum waɗi musidɗo ma juɗɗo si ari yeytike ma hunde aɗa waka yeddude jannguɓe ɓen fof no haldi fotti wondema hay goysi islam gollitirama hande ka justice ji meɗen
ɓeni aslu bani adam ko ɗum ko albara sa yehi ɗo joni ayni kaari no jogani lan goɗɗum ko an innuɗo on himo joganima duwa addude preuve wona kanko par ce que asli on ko won ɗum komo joganaki kadina men siɗen andi hay goye portoɓe ko ɗum ɓe ñayata ga justice ji maɓɓe sa naɓi ɗo joni goɗɗo ayni kaari no jogani lan goɗɗum ko ɓe innata addu preuve par ce que asli bani adama ko won ɗum ko angal ñawlagol angal joganagol goɗɗo joni noon asli bani adama kadi ko ɗum ko laaɓugol angal fenande e angal ɗuma ko ɗum ɗon woni asli on fenanden ko arayde sora donc si tawi woni a heɓali preuve haɗi acca musidɗo ma on o hoɗaka asli makko angal fenanden kono toujours enen en yaltinaymo ko asli makko naɓen ka faro ɓetten jus'iyat ñawiren kulliyat asli makko on ko honɗum ko angal wolugol fenande ka goɗɗo ini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi o hara en ɗettima ko julɗo ɗetten kadi julɗo fenata waɗen non noon hande kadi noon si kaari inni himo feni mi ɗaɓɓita mi dowa ka confirmude par ce que asli on ko honɗum ko julɗo fenata kono hande wonino au contraire hande kadi ko wolowo gonga jiɓi en wona fenowo par ce que wolɗo o insikitoto on tigi iɗen wola ɗo nunaɗo maaki iyakum wa zann fa inna zanna akdabul hadis seɗa laɓɓude fenande e fenande ɓurde fenande mawɗeji ɗin fof iɗen andi ɗo ko afdalu tafdil fenande ɓurde mawnude ɗen fof laaɓude ɗen fof nde tawata hatojina e preuve waden sikkitotoɗo aden sikkitotoɗo ko heewi konko heewi o koto e wolo fenande seydina Umar ibn al-Khattab e laamu seydina Aboubacre seydina Aboubacre kalamino kamɓe ɗo an wa o chef de l'état ɓe nante fi muɗum jemma ñalorma haray hiɓe kappale maɓɓe mais jemma ɓe jinda sar nde fof ɓe yaaɓe visite a jama o fof sino e hoore jaam fof si waali hoore jaam fof si ñaami fof si hirtike fof si cikkoje fay ɓen si ay goto nawna wona joɗagol kappale mum nde tawata ko kañum e chef de l'état ɓe to woni e yewtudude ñande goo seydina Aboubacre jaka hari seydina Oumar watti e yili ñande wo ñande ɓe haynotoɓe hiɓe naata ɗon e suudu e nder saare Madina nde seydina Oumar inni mi anday ko fi hon ɗum seydina Aboubacre o chef de l'état men ɗo woni e visitirde ɗu suudu ñande o ñande ɓe fuɗɗike enen naatugol hon ɗum babu zan hiɗen andi d'abord kon woni zan jannguɓe ilmul mantiq ɓen ilmul mantiq ko neten kon la logique ɓen no yeeti en kon ɗum woni a zan ɓe inni zan kaka tawata goonga e fenande hay e nokku peesali oya ka tawata si tawi woni ɗa ko 50% ɗa kadi ko 50% ko hakkunde ɗon innete a zan ko ɗum ulama il mantiq ilmul mantiq waɗi tarif a zan seydina Oumar fuɗɗi liñugol seydina Aboubacre ɗaɓɓitugol honɗum wonɓe e naadude ɗa kumpa mais ko kumpaji jelu naadata on tigi e nder probléme ji en yiyay ɗo joni kono feƴƴiri hakkude maɓɓe jaka hari e ndu suudu ɗon jidiraɓe ɗo goo hino ɗon ɓe ala ɓiɗɗo ɓe ala hay fuy ɓe ala ko wallitoɓe jaka jemma o jemma seydina Aboubacre ara gollana ɓe golle maɓɓe ɗin fof hara ñalorma si weetiɓe fotto chef de l'état on na de immingol commission ma boydi manno makko kamɓe tigiri par ce que fi on ɗum ɓe jangi wondema kala laamiɗo on tigi landitoyte on mas'uliya on responsabilité siko a imamujo a landete siko a jooma ɓeygure a landete mo kala landete ko jokkuno kon e responsabilité mo jogui on kamɓe kadi ko ɗum waɗi ɓe yeehi ɗaɓɓitugol ɗum ɗa seydina Oumar acci ha ɓe yalti naati ka suudu konki naati newnana ɓe landi on jidirawo ɗum kon ɗin seydina Aboubacre ñande o ñande aray gollanami ɗo golle jam komi gollata bimbine ñande kon fop ndaren ɗo seydina Oumar ko ɗum jaasini wonki monkin par ce que ɓe waɗi ko wattake ɓe maaki wallahi ya bunay innahu ya'ti
جدرا إني والله يا بني كوي بيبان يجي سيدنا عمر إنه يأتي ليسلي لنا أمرنا وليقضي لنا هوائجنا فانطلق عمر وهو يقول ثقلت أمك يا عمر إذا عندي كون مني سكي كو كلمة ترحم سكي أوديك وقتك يا عمر كم إني تيدون نودي جاكك وقتك تبحث عن أورات أبو بكر بين أنا ملا بتاي أي بيدي أبو بكر جون هي بيفيل تاعي كم بما قف مع نفسك كو كم بتوني يوتر بين دارودي وانتي ماتي كم بتوني يوتر بس إن النفس الأمارة بالسوء إخواني وانكيكين كديري جتتون كبوني وانكيكين كدوا دي جانغو بين إني سيدا فالا سنديرده siko seytane yamirma ya wadu ko boni ka ko wonti ki yamirma ya wadu ko boni sida wayi andude seytane si inni wata julu ajulali sa fuddo keda okugol sadaka seytane inna tata oku parce que kanko importance on ko inni konta wadu awadali wonti ki non wana dum don tum ki innete naya julu sa fuddo kay kadi okugol inna naya oku seytane kanyum ko wata wadu ko inni konta tawadu ko heddi kon dawai wad wonki ki non kanyum naya wadu kala ko modi ko do alla inni inna nafsa o wadi tawkid o inni kadi la ammar o wadi kadi la mutawkid o wadi kadi siqa mubalagha inna nafsa al ammaratun bisu wonki ko yamiray ki ko boni sayyidina umar nyawi hore mudum ولا تبحث عن عورات إخوانك واحسن الظن بأخيك المسلم بإني جاك موديكم يا بهلتتي إذا عندنا هلتي تقول ما نقول إنك أمور طبيعية إنك نورمال فكك بآثر إيمان توجو كفال جايبون كوني فالجتاو كوانا بابين كنون كوانا بابين وني فالجتا ما كهدي كونفو إنك مذهب من أهل السنة والجماعة فالجاي يقول ابن البر القرطبي او غاندو ويندande en kitabu at-tamhid o do kanyum kadi ko gando mola naado e mazhab imam malik ka wiata don espagne o heba ko do mo jandi ko do mo windi ko wiata do qurtuba o do kanyum kadi o fi ko gando yeto to en fi wiete ngal ilmul hadith o do kanyum kadi o jonni en ko honno jonni tirta haqqe musiddo ma juldo hara asikitaake mo وإن لا يقبل في من صحت عدالته فعلمت بالعلم إنايته وسلم من الكبائر وكان خيره خالبا وشره أقل أمله وهذا لا يقبل قول قائل لا برهان له به إمام ابن عبد البر وإني وندما سيقول ونام ها إنما ننودي hadisaji makko din fuddama windede o hi'ali wo yewtere addainde fi goddo nari inni hi'imo nokkel kari ma o onanirimo fenande ma non duma si woni ha adala makko on timmi nundal makko ngal timmi en bonni tatangal si wona hara en hebu hakki dalil dikel ko dum o wasiyani sen inni do joni en haldi do kare en haldi do hikkini goddo do yeso ma en inni kaari no nundi ma en andi juldo no nundi en duwaka mo yaltingol e on ko wiete adala ngal num dal don si wona preuve molana kono non enen hiden andi bi mujarrad shak sikkitum haray en confirmi liben fi on tigi liben fo hiden andi non alla ko inni innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu kono alla sakitori ayam جاء رجل إلى أحمد بن حنبل قد كان كدي أرنو أو غاندو بيتيدو أحمد بن حنبل تاي أحمد بن حنبل يحيى جانغا جونغو انتيدو منصور الطوسي أو كان كدي كو غاندو نمو إمام أحمد بن حنبل يحيى نو جانغا جونغو مو تاي نون أو غاندو مو وني ياودي جانغا جونغو مو o yahay fino jungo makko o yaa o janna kono tuma o ya jannata wo inna awa wondo e jangude jungo imam ahmad no jogi idego aray sella ko yeto ton kon sella
ha woɓɓe sortiti ari yeeti Ahmadu bin Hanbal inni o mo wonɗa e janngoyde junngo mum a yahay tun o wola fiima oyna ko wonɗa e jannude to kon sella waddidirgol fitna memmingol fitna ndaren ɗo imam Ahmad ko ɗum jaabi ɓen arɓe sowndiɓe ɗum ɓe maaki rajulun salihun ubtuliya fiina wa mimma na'mal ndare ɗo ko ɗum Ahmadu bin Hanbal jaabi ɓe ɗo ɓeni rajulun salih o wonɗo ɓe e ñowde ɗo ko aade moƴƴo ɓe naɓirali mo ɓeyni mo joni ɓay oya sabotiɓe kamɓe kadi koyeɓe sabotoya de ɓeyni rajulun salihun ko gorko moƴƴo donc ɓe confirmi d' abord moƴƴuki oyaki malgré que oyano ñowde ɓe kono ubtuliya fiina Allah jarriborimo fi amen mo jogii nden nawnare kono ɓe ittali fihi mo jogii nden nawnare ɗon ko aade moƴƴo dey enen hakkunde men si ja nangi goɗɗo no ño'e hande kadi ka o ño'ete wo ko ya wallu a wonata contre mum hande kadi par ce que andi jaka kan kadi mo ñowdema oɗo noon kañum no ño'ede ɓe yeetimo o wenni terte ko mawɗo gando noon ko woni tun mo jogii nawnare fi ño'ugol ndaren ɗo ko jonniti oya haqqe on ko haqqe musidɗo makko juɗɗo on malgré que ko oya woni e ɗumannade ko no jeeya kañum kadi toɓɓere jowaɓore ɗen fii haqqe julɗo e hoore julɗo waajodirgol ngol noon kañum kadi na ya waajor no faalirɗoɗa o jannguɓe ɓen no waɗanma ko yiyete ko dawabit no waɗanma ko honno waajorte e sartiji waajogol mais si tawi woni ko wonɗa e waajorade kon a annda ko honɗum yewta e nden hunde no waawi wonde hara ko o woni e wadde kon jannguɓe ɓen no dagini ko wonɗa e wadde kon jannguɓe ɓen no dagini sa yeehi e waajogol moɗon inna yo accudu ɗum ɗa hara men mini fitna ko ɗum waɗi waajogol ngol kadi no mari sartiji no mari ko wiyete dawabit no mari kadi aalaji ɗa duwa yooɓade piijigo ko fellutuɗa ɗa noon kono laaɓi ɗa wawi waajande روى مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة بما كوند مدينة منك كواجب ديرغو كواجب لا بنديرغو قلنا لمن بلندي كلهم فيهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته لو كان يمكن واجب نقول له ونادو إجوكي سنداري hadison ɗo ko waɗi ko am innaka tun sina hecci goɗɗo ko be tumimi waajo on ka nder ɓe gureji wonde a taway ko ɓurɗo fandude on ɓuri faamude par ce que so yalti ka yaasi ɓuri finande aduna on ka fewndi ɗon so ari o yeetike on goɗɗum hara on tigi no duwa jaɓude piijigo si dina kan lurra par ce que ko kanko ɓuri finande tan on kono enen hiɗen andi ka société ji men makka ɓe gureji meɗen haray toujours waɗuɗo famille on koko haali kon si jokkete awa si jokketake mo jokkata o yo memu ka yaafo haray ɗum noon kadi islam ko inni wa shawirhum fil amre nulaɗo haade disodirte hiɗen andi gere goo hewtuno ɓe weeri nokku goo sahabajo goo alal landi anduɗo fi gere anduɗo koyneten kon si piirama ma si gere no saati militaire jo anduɗo fi muɗum o landi nulaɗo est ce que ko Allah newnanma ya wonu ɗo ka ko idée ma personnel wernuma ɗo nulaɗo maki ko idée en personnel wernimi ɗo sahabajo on inni awa ɗo na werde par ce que sen woni ɗo si gueɗe ɗe nangodirama en tampay par ce que cangol no yeeso men haray hande kadi ngol cangol ɗon ko ɓeya nafitorto ko wonete kon lieu on ko lieu stratégique sahabajo on inni a ɓayna Allah ko idée ma ɗettuɗa joni mahin yeeso hara cangol ngol hikkoray ɓawo men hara nde no piire enen sen ɗon ɗama ko enen woni e contrôle gol cangol ngol hara en nafitoray nulaɗo jaɓi hako ɗum islam faala ka nder ɓe gureji koyo yewde Allah tigiri yewtidi e hombo cheytan sen daari ka suratul al imran a janga safatemu ɗo Allah e cheytani ka woni ɗumannade mi waɗay ni nennanan ni waɗanan ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah ene mi waɗanima Allah no wawno mo halkude nde wotere kono yeetagol en
yewtudugol jogi nafa o tagi bani annabi adama kañum kadi e ɓeygu mum ɓen ɗum kañum yewti koynete ko hiwa annabaɓɓen fof sen jangi suratu yunus hud shuara qasas fof ko yewtugol wonto annabaɓɓen e communauté mum kono enen en ronku jaɓugol implantugol yewtudugol e famille ji ɗin ha nder suudu hara simi waɗa e hunde hay silan jogii haqqille ma komi faala ko miɗe felliti 100% ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude mais ka nodduɗa ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma ɓen e faytu koye fof diisiɗaɓe ara joni ni importance wodede maɓɓe ka nder suudu ɓe andi jagga hiɓe considéra ka nder suudu ɓe andi jagga koɓe élément important ka nder suudu mais si tawi woni toujours an koyeɓe ara koya miijo tun ɓe exécuta loi ji ma ɗin toujours koye ɗi naade en vigueur si woni seeɗa ko ɗum waɗata ha fayɓe goo sorto ka nder cuuɗi doga mawɓe mumɓen hara noon kadi ɓen doguɓe ɗon kadi ko a mas'ul yawmal qiyama kañum kadi sina hellifaɓe a hollanoɓe laawol allah aynata fiɓe dogide onon on seedi on seedade koɓe faggitoyi kadi wo heeɗa margue maɓɓe qala taala fabima rahmatin min allahi linta lahum فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك nulaaɗo ma allah daali wondema ko sabu neweede nulaaɗo newagol ko ɗum waɗi sahabaɓen to no ɓatti tampuɗo hareno toon richard jo no toon seydina bilal harno ɗon seydina suhayl hikkondira e seydina ammar e tawata sahabaɓe joginoɓe jawdi men seydina ousmane seydina aboubacre ɓen fof ɓe jooɗoɗo e daɗɗude wootiri ɓe jento nulaaɗo ko ma kayno kon tiyonno par ce que nulaaɗo no newi allah mantiriɓe kadi hon ɗum faafu anhum wastagfir lahum washawirhum hande ko ɗum ɗon inneten hande e monde moderne mo fewdiɗen ɗo on constitution hande si ɗen faala hunde portoɗen inen ko constitution mais enen ko jogiɗen ko musawara ka jotten fotten yewten ɗum ɗon kañum kadi en bonnino ngal geɓal ɗon ndaren ko nulaaɗo waaji moƴƴi seydina abazar no jeeya e min tibari sahaba no jeeya e sahabaɓe lituɓe fiyo diina tabituɓen sacrifice ɓe wonkiji mum e jawdi mum ɓiɓɓe mum foofi diina kono koko pottoɓe innata kon waɗu neɗɗo on ka du'a waɗude ɗon ka du'a wonde ɗon ka annabi yusufu tori ɗon yo lan on waɗuɓe ka état major ka jawdi din natta ɗon ndaren ɗo seydina abazar fokkita gere seydina abazar no rewa allah ha sinnama sadaka ɓeytay kono sinnama gere hiɓe ɗatani gonsen goɗɗon ɓe jogaki doole ɓe anda fi plan mum hiɗen andi si yahama gere wona imano no konti kono andugol kadi tactique fi gere ɗen kadi ɗum ɗo men sa faire sa ɗetti ha hande mo utilisali arme lourd a naɓimo ka gere ton wulay tun no gasa mo doga par ce que o anda alaji ɗin ko honno gollitirte fokkita noon gere kono ɓay seydina abazar no andi wondema sa hekkike yeeso e nder gere a maayoyi toon haray a yayni sahidi ko nden moƴƴere ɗon puusi wona heɗere laamu dey ko heɓugol on shahada ɗon puusi seydina abazar yoɓe yawɓe inna yo nulaaɗo lamminɓe fi ɗe gere ɗo mais nulaaɗo no andi ɓe tawnata par ce que wona place maɓɓe nulaaɗo maaki ya abazar ɓe inni araka daifa inni ndaare kadi inni ɓe waɗi nunu tawkid e inna araka daifan hiɗa lo'i min mi hi'ima hiɗa lo'i wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi komi hiɗani hoore an kon ko ɗum mi hiɗanma par ce que fi honno si ɓe jonnama ngunga laamu ɗon ɓe yeehi ɓe woni sabu julɓe ɓen perdi ma julɓe ɓen ɓe warama ma julɓe goo dogi haray ko perdere mawlanade haray on responsabilité ɗon ko kamɓe ronditi nde tawde nulaaɗo faalaka ɓe heɓa haqqe julɓe ɓen haqqe communauté on haqqe ɓeygure nden
nulaaɗo maaki terto fi ngol angal damal ɗon terto ɓe maaki ya Aba Zar inni araka da'ifa miɗo hiɗani hoore an komi hiɗani hoorema par ce que nulaaɗo faalaka yo ɓe ɗettu responsabilité mo ɓe landitoyte yawmal qiyama nulaaɗo ɓay inni yo ɓe accu ɗon ɓe lammina goɗɗo goo ɓe hattali kalamu ɗon kañum kadi ɓe wasi kadi ɓe ɓeydani o sahabajo Aba Zarri ɗo hiɗen andi jannguɓe ɓen no inni wondema so goɗɗo landikema a question wona ya jaabo o question on tun sa heeɓi kadi ko ɓeyditira ɗon ɗa wawi ɓeyditude hay komo landaki kon ko ɗum waɗi nulaaɗo gollitiri on uslube ha ɓe arno ɓe landi nulaaɗo est ce que koye piiji wonɗi ɗin kamayo no ñaame ɓe inni no ñaame ndiyam ɗan kañum kadi no laaɓi hiɗo wawi sande goragol ɓe ano landanoki ɗum ɗo nulaaɗo gollitiri kadi on uslube ɗo ɓe inni la tata'ammaranna ala snayni par ce que si ɗiɗo fokkiti goto no duwa laamade si voyage fokkitama ɗen duwa suɓude goto ko laamore hoore laawol ngol ɓe inni hay so ɗum ɗo fewndike Aba Zar wata jaɓu lammine ɗa wona fi ka guere tum dey hay si hewti ka goɗɗo a lamminte ta jaɓu few par ce que ɓe hiɗi seydina Aba Zar hiɓe hiɗi ɓe hiɓe laaɓani enen noon sagu men kon nu sa andi hiɗa añi oɗo sagu ma koyomo lammine comme ça himɓe ɓe hiya défaite jiɗi o jogii ɗin defet jiɗi o jogii ɗin ɓanga wondema seede komi inni komo gaynata mo gaynata nulaaɗo kañum accali ha ɗum waɗi ɓe maaki la tata'ammaranna ala snayni si ɗiɗo woni be goɗɗo a laamu wota jaɓu laamagol wala tatawallayanna mala alyatim jawdi alyatima on kañum kadi si tawi woni alyatimajo ko be halfineɗama dankoɗa ha janɗa jonnita ɗum jawdi ndi ɗum noon kadi wota memu seydina Aba Zar landanoki ɗi piiji ɗo fof mais ɓay nulaaɗo no laaɓani ɓe faalaka ɓeɓa probléme aduna e lahara ɓeyditani ɓe ɗi piiji ɗo laaɓal ngal hiɗidirgol ngol aduna e lahara وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما نلا دون ما كي حديث مو وال مسيبما اوتونيو سوتونيا enen do fu e goddo landetaaki dum non ko onno wonirta mais ko honno waldirte goddo har himo toñi ndaru islam kanyum haykatama islam ala haykugol bani adama haykata hiɗen andi ɗo droit ji ɗin fof no wolede fi mum ɗo droit ji ɗe no wolide tenɗe ɗen fof kono islam kañum hay sa bonni hay kalima sendidiralima kadi e musidɓe maɓe in unsur akhaka zaliman aw mazluma فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما من عندي هون من والرتا سيتاي وني اوتونيا mais ko honno min wallirta mo hara ko kanko tooni ɓe maaki an takuffahu ani zulm ko ya yeeto mo yaccu toonugol hara e awa wallimo fa zaka nasr ko ɗum ɗo woni wallugol mo siɗa andi goɗɗo no tooñude goɗɗo ko a yaw inna yo e accu toñugol mo hara e awa walli wonɗo e tooñude mo par ce que hara ayde bakkatuji jelu tagiɗa ɗon heewɗi no jeeya kañum kadi e haqqeji wonɗi hakkude julɗo e julɗo surrugol julɗo innaka noon kadi ko a surrumo tun tawata kadi sa heehimo waɗa ko boni surramo seɗa julde kadi toranoɗamo Allah yo Allah hafranmo ko o waɗi kon ittamo e ngol laawol par ce que ɗa wawi surrugol goɗɗo inna haajan ala samirigal fa hatta ɗon sifa hiɗen andi communauté ji ɗiya ko non comportoto kala ko ɗuma mais enen islam kañum no yehi plus loin hatta tum ndaarala ko ndaara a jogaki hay fu musidɗo ma on ko musidɗo ma donc ko ya surrumo fi wowlugol wirtamo yaha kadi salligoɗa juula toraɗa Allah yo Allah ittuma e ngol laawol ngol hiiɗa mo e mum
si tawi kadi ko an o bonni o innima kañum kadi ya accammo accanamo kadi ɗo ko piiji tati jogiɗa accangol mo ngol e surrugol mo ngol e yawgol sa juuli kadi toranoɗamo Allah yo Allah fewnumo eɗen andi noon min no woodi kadi e meɗen si Allah fewni on tigi eɗen andi jannguɗo goo no inni wondema cheytanu hay ka suudu kaaba sa yi juulugol ka nde suudu kaaba cheytane aray fi bonno golle maɗen par ce que cheytane kañum c'est pas parce que o ndaara woni fi heɗa juulude o inna o tertike ma ko nu mo desidi a kan kadi par ce que mo wondani Allah la aqudanna lahum sirataka almustaqim ha o inni an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin kono Allah inni himɓe makko ɓen o wawataɓe jokkayɓe koko won ɓen e janngude ɗo ɓeeɗo seytane wannaɗo ay huy on gando ɗon o inni wosiɗa juulude ka suudu kaaba seytane ara yeetoma honɗum wondema a heeɓi baraji hedditiɓɓen heɓali baraji a bonni golle ɗen Allah ko ɗumini wala tubtilu a'malakum wota on bolle golleji mon ɗi ka waɗɗa hoore ma ɗon ɗa ɓuri himɓe ɓen hara ya andu a naadi ka ɓernde makko wiyete alkibr nulaɗo no maki la yadkhulu ljanna man fi qalbihi mithqala zarratin min kibr mawnintinama ko ɗum waɗi seytani ka o desidi ɗon o inni o ardiray ñaamo e nano piiji ɗin fof o inni o aray komo kala ko jokki kon ko ɗon o ardete si tawi woni ko a julɗo a juula e jannga o ardete ɗon o inna an hiɗa ɓuri hedditiɓɓe par ce que hedditiɓɓe no waaliɗani ha hi'a supériorité e ma a heeɓi nawnare kibre yaqul alkhatibu albagdadi o kañum kadi a gando ɗo o inni jonnutagol si goɗɗo windani en ɗo hiɗen faala windude fi goɗɗo ara wuura hakkunde meɗen ha feƴƴa e makko faala ɗen noon windude biographie makko on en duwaka windude ko boni kon tun en duwaka windude kadi ko moƴƴi kon tun ɓeyni koyen waɗu al adl sa tawi woni a faala gollitirde al adl winda ko ɓe inni hoore makko kon sino moƴƴi o sino boni o ɓe inni noon ko ɓuri moƴƴude oɗo alkhatibu albagdadi o inni sa winday windu ko moƴƴi kon fof sergita lancita ko boni kon fof ɗaɓɓa siɗa wawi wadde ta'wil ko wonte kon ta'wil hara haala kan no firoro ni nawriramo ka moƴƴi ton nawriramo sa wawata raɓɓiɗɗina yewtere nden fiwata toñumo khatibul bagdadi ko hay biographie siɗa faala windude ko ya nunɗo e muɗum ndaren biographie ji mawɓe men ɓen si tawi woni ɓe nunɗuno e muɗum ɓe nunɗani so ndaari programme UNESCO wona ɗo janguede on ka meɗen ɓe yetto en Samori Touré Alpha Yaya ɓe hari ɓe wara himɓe ɓe hirsay rewɓe sowiɓe ko honno innirten goɗɗo ko imam innen kadi o hirsay sowiɗo si wona fenade kono ko ɓuri muusude kadi fof aren leyɗe Portugal jangge yalten e université ji nantuɗi inde Oxford Cambridge ha Charbon tawata ko enen yata confirma koko ɓe windani en wona enen kadi en windata innen jaka ɓeɗo ɓe tuwnini en ɓe tuwnini tariha meɗen ko imamuɓe ni hay kamɓe ɓe reconisi on imam so ndaari livre ji historien ɓe ɓen fof ka meɗen koyna ko imam Samori Touré imam Alpha Yaya kono so ndaari biographie ji maɓɓe ni on tawi no heewi tew koynete assum ɓe hebbini tew tawa noon hiɗen enen kadi hiɗen waɗi veste ji men e cravate ji men jooɗi dans les universités ka meɗen ma ka nder bureau ji meɗen hara on masiba no hakkude men toon jama hay goto en wawal heɓuɗo immuɗo inni en enen kadi winden tariha men e hoorele kamɓe ga sa a jinday ɗo e cawum tosokun tawa goɗɗo no waali ɗon hiɓe sorrimo hiɓe waɗi puujiwol toon ɓeyna oɗo no pirannoɓe ñande kaari hara tuuji ɓe waɗay ɓe hiltitay ɓe waɗa fet toon tigi enen ɗo fof sen landama Samori Touré konto surra maɗum ɗuma no gasa hara fof anda par ce que façon no ɓe waɗiri programme on noon a janggay hara hiɗa anñi mawɗo ma o a janggay hara ɗa anñi communauté ma o ɓe tooñuɓe enen kadi arɗen walli ɗon ɓe en on tooñi nulaɗo le no maaki ya wallu jolɗo on ara simo tooña ma o tooñi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ara en so juɓe retti joga subhanahu wa taala en duwani ke molaɗo men
sallallahu alaihi wasallam haray tigi on ko wiyeten e nder yewtere ɗe musidɓe men ɗo ko eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah waɗen nani jaɓi haray ko ɓe yewten kon ko wiyete kon islam no mari civilisation no mari ko wiyete kon pinal haray ko ɗum ɓe yewten ɗo hande fimu on andi wonugol julɗo anda kadi ko fi honɗum wonani julɗo ko important kono hande ka yimɓe ɓe jogi islam ɗon e enen tigi ka jogi ɗin islam ɗon haɗa goɗɗo no hertide e islam muɗum noon fi hon ɗum puisque ɗi figure ji ɗi ɓe yewti en ɗo ɗi piiji ɗi ɓe yewti en ɗo ɗiɗo fof ko nder islam gajeya ɗi fof ko islam arde mum ɗi fof ka deftere men nde Allah neldi en woni en muɗum kono en weltano imamujo men goto kañum kadi no wiye Cheikh Abdourahmane Ba iwnoɓe wonɓe imam e jullide no New York ɓe senino en lewru feɓɓinodu Bruxelles ɓe waɗani yewtere no yowti ko nandita yewtere ko ɓeɗo yewti ɗo ko ɓe inni wo enen julɗuɗen hande wo islam o en daaru fiifo seeɗa ko ƴettuɗen e mum porto ɓe ndaari ko woni important ko ka islam ko fof ɓe ƴetti important fino wuurite ko aduna o fino aduna o moƴƴita communauté aduna o moƴƴita na fi lahara ɓe ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe haajaka puisque ɗum ɗon ɓe hoolaki toon kamɓe yoɓoytete ha maayi ɗo kamɓe ko alanni lanni kono fino wuurite aduna islam no wi en hunno aadi no wiwata en fenu no wiwata en ño'indir no wiwata en sikkindir wano ɓe yewtiren ɗo ni ɗum ɗo fof portoɓe ngari ƴetti ɗum ka sa yeɗo joni a inni ɗo hay ko ɓiɗɗo ma inni no wujjuma mbuuɗi ɓe nayi addu preuve kon no wujjiri ɗi ko honto ɗi wujja ka onenen a ara ɗo tun joni yettoɗa ɗo joni goɗɗo enna donc a waddemo ɗo sofinen mo taw tuma sofin ɗon mo ɗon ha gayen ɗon barmin ɗon mo o immo ndaaro noon tawa tigi tigi o so yewtiyama tawa na kanko ƴetti mbuuɗɗi islam na ɗum wino en ko wino ko sayso en yewten ɗo konko fata bayyanu haysi ko arɗo e meɗen ko arɗo e meɗen siga Allah wi si tawi goɗɗo ari iwɗo e meɗen o yeetigen hunde o wi yen tasto ndaaren e sigo gonga joni noon ko kefero yawtoɗo daro ɗa sofa hara taƴƴotako ko ngarta yeeso ma ɗo hunde kaari julɗo no waɗi hunde kaari wiye moodi ɓe julde ko probléme moodi min mi herti ko de hertidi o islam amen hannde hanana goɗɗo na déjà faire ko ɗum waɗi ɓe wiya joni hay sa yi julɗo waɗi waare ƴawi e avion ɓe enna hay wonɓe ka avion ɓe fof nay fi hon ɗum puisque ko enen hulɓini hoore men nene Aisha nde ɓe landinoɓe ko noon jikku nela sallah sallam ɓe wino khuluquhu alquran wo koni jikku nela noon ko alquran donc kono nde sifori noon ko noon ɓe sifori haray ceerno mi weltanike en weltanike Allah en weltanike murade moƴƴude min e nder komi waɗi analyse e nder toɓɓe ko ɓe yewti ɗo kon toɓɓere araden ne komi faami kon wonde yewtere maɓɓe ne ko waɗi ko fof tigi tigi on neɗɗo ko wawatamo naɓude e hoore laawol pewugol ngol tan ko so hooliki Allah ɗum no jeeya e poye mo ɓe yewti on ɗum hino pooɗa goɗɗo e ittugol mo kala e sikkeji puisque siɗa hooli Allah ko Allah wi kon a ndaare ko waɗa e ko wima ko règle ji ɗi rewa ɗon ka ɓe mbakenen kadi wohiɗen ƴetti Qur'an o hadisu o fiqhu o tarih o waɗi fof tarih ɗum kadi ko maako maɓɓe noon aya goɗɗo no jooɗi noon no janngano Qur'an hannde gila kadi fuɗɗi bagara ha naati ko yewta kon fof ko waɗata ko yimɓe ɓe kanko watta hoore makko ko ɗo inna ko firawna yimɓe firawna ɓen ko ɗum wanno o yejiti an kadi ko Allah addiranma yewtuma wondema firawna en ko ɗum ɗo wanno ma yimɓe annabi Lut ko ɗum ɗo wanno ha ɓe halka ko wondema an kadi wata rew ɗon ha halkoɗa ɗum ɓurano ma yewtude kono ko wiyata nana ɓenna e luutiyankoɓe ɓen wallahi ɓenna wo jindugol ngol no findina goɗɗo jindugol ngol wono findina goɗɗo min fewno ɓe wonno ka meɗen tafi si Qur'an no firede ɗum ɓe inni yimɓe annabi Lutu ɓe ɓenna luutiyankoɓe mbimana gorko yo yettodire gorko min minnana ko fewno tuma tun ɓe woduno ɗum ala fewno ɗo kono ɓay on tigi ari e ɗe leyɗe ɗo ka tawata fof no on tigita ɗo tawno jaka ɗum kadi no woodi ɗo worɓe watta e hoore mum rewɓe watta e hoore mum worɓe ɗum ko ɓay on tigna tendi le ɗo yi kono haɗa rannu sa jangi ko Qur'an enne ko ɗon tun ɗum wonno ɗum haɗa ko poyen mo ɓe yewti wondude important wata en ƴettu Qur'an on wondema ko taare fof woni yewtude fi mum koye ndaar ko ne yewti ko gollitiren haɗa laawi goɗɗo kaari jangi tafsir o mais inna o jippiniɗo laabi tati mo wawi firo mayre nde fof kono hay fof jikku mayra yata e makko kala ko wowla e siɗɗo ma si mumama ko tongata ko ɗo e fuɗɗede wiya a on miɗo ɓurnota jinade ko ɗum ma nana woɓɓe nena a neɓuno ɗum wowlaka ɓe nataki ko gonga ɗum ko toɓɓere nde ɓe yewti yo Allah subhanahu wa ta'ala winda ɓe baraji muɗum vraiment haɗa julɓe ɓen hino mari on probléme ndaare ɗo aɗen wiyanoɗo ko aɗen teddu wiyaɗo ko tedduɗo kam wi ko wiyanoɗo tedduɗo fennawma pellet ko aɗen tedduɗo ka kono fenɗo ayyamu jahiliya ko wanno ko haɗi goto kañum kadi si tawno ɗum laatenno ko harayno goto e waɗuɓe ko boni kon
waɗali Seydina Omar wanno ko ɗum o wanno ko kaaho ƴettuno o inni mo hokkito wargol nelaɗo fikke o nani ono yendude ɗi sanamuji o ari fennindirgol diinaji kadi yalta e diina kamɓe ko ɓe anndi kon addana ɓe diina goɗɗum ngo no wawi toon hannde ko wiyeten ɗo ɓe honno madrasa ɓe ma ɓe na ahlu sunna ɓe naadanimen ɗo probléme ji moodi o defte ɗuuɗi ceernojo goo goɗɗo goo wino yeeso makko wo defte ɗuuɗi wo annon ko jelu hunjiɗa ɓayde ɗuuɗi an ko honde wawɗa kay wotere o annda jaatugo tun e jalgutugol janngoɓe ɓen e jannginoɓe Seydina Omar ñande goo o yohuno e suudu goɗɗo mawɗo jaa ko woni taka suudu ton ko bone tun ko yargol ɓeeroni golle makko mawɗon noon dambugal ngal simo naata nder ton o sokay ngal woni o adda ƴawrugal o ƴawira ka gimbal o sokira ɓaawo ga on anndi paakalawal ka to anndi kamen sa ari ka suuda tawi paakalawal no sokori ɓaawo ɓenne jooni holli goɗɗo alaa toon ɓay ko ɓaawo sokori o soka ɗon o waɗa ɓargal ngal o ƴawra sikkoroya nder ton o ƴetta ɓargal ngal o wartira nder ton fiyata goɗɗo sikkumo nder ton goɗɗo no nder ton o jooɗo o uddita biinije makko beere ɗuma anno e lulluji beere wona yargol Seydina Omar ko jinnanooɗo e saare nden ko wiyete ko waɗugol touriste yani dartugol e famille o wona ɓe yewtire noon wondema kamɓe ko kamɓe ɓe laamino kono na kamɓe ɓe laamanooki ɓe woni ka pale kamɓe ɓe ndaareno alhaali julɓe ɓe konno ɓe sondori ko hombo waldi ko hombo woni hirtaaki ko ɓikkum honko woni holtaali sifa ɗipiiji e nder ɗum ɓe ari ɓe nani o mawɗo hino kurkurunno no wayla ɗumaaji ɗon no ñuuncoo ɓe anndi pellati goɗɗo no nder ɗo ɓe gedi haa kamɓe kadi ɓe ndaari no ɓe humpitora ko hombo woni nder ton ɓe ɗaɓɓoy goɗɗum ko ɓe ƴawra ɓe ari ɓe ƴeewi ɓe yurniɓe kay o mawɗo no jooɗi toon no wayde mawɗo nawyino haa waare fof furɗino no jooɗino yara lulluji mum beere ɓe jippi ɓe ari ɓe konki baafal ngal ɓaawa noon nde ɓe yiide mo ɓe anndi kadi ko ɗum woni wadde mawɗo kañum kadi yii on ndema Seydina Omar yiimo o fanki bude on tuma ɓe yalti ɓe inni o yalti kamɓe noon on tuma beere sa yari ko a focceteɗo ko ɗum lega tere on wi goɗɗo yari beere ko yo focce ɓe yaltinimo ɓenni mo duwa focceede o wi o Seydina Omar wo gati womi jaɓi ko wiɗon ko miɗo bonni wo kono noon min ko bonnere wotere mi bonni wono noon ɗo bonni ɗo bonnereji tati o jaɓanay lan ɗin taw Seydina Omar inni awa no heeɗimo ko kanko noon ni Seydina Omar woni président de la république kanko laami o jaɓi yewtutugol e o mawɗo kadi bonnuɗo kadi mawɗon inni wo min ko beere mi yari ɗum no mi bonni ko goonga wo kono ono mi yeeto on bonnereji gotaw ɗi bonnuɗo wo ko adi kon Allah wi wala ta jassasu wata on wiɗondir wo a wiɗi ka ha an limiɗo ɗo ɗum ko goo o wi kañum kadi e naatire cuuɗi ɗin ka dambugal atul buyuta min abwabiha wo annaka dambugal naatiɗa a ƴaw yurniɗa yiɗala nder ga wo ɗum ko ɗiɗi wo innimo kadi tati on ko fatu sallimu ala ahli a koyon salmi annoɗo salminaali kadi woni boneji tati wo ɗiɗo fof ko boneji ɗi waɗɗa o yeytidu Seydina Omar inni awa wo joni fankum fanki Seydina Omar immi hooti Madina o tawi o jooɗimo jallude janngana koye makko ɓen yani ɓe wadde e yewtere mawɗo on aroyi o hayni mawɗo no wara to mawɗo on tawi tuubi huli Allah mawɗo on ari Seydina Omar haynimo wara to o bonjidanimo laawol o inni ɓe accu laawol ha mawɗo on hewta mawɗo on ari ha tawi Seydina Omar inni arɗo o ari o sondimo wo ko komi tawno a waɗi mi wolnaali hay gooto mawɗo min ni wo min kadi mi sondo ma o sondimo inni wo min kadi gila accuɗami ɗo mi yaraali o gila sertuɗen ne ñande mi memaali beere faami ɗum ɗo haren no holli e point ko ceerno yewti kon ko yewtere labande ɗum tori gallo so dal Allah faami on e point mo ɓe yewti on kañum kadi ko wiyete kon o konnaagu ɗum no wi hakkundeji meɗen ɓe wi wo cheytan o inni o taƴike nde julɓe ɓen ka leydi arabu e ka wona leydi arabu fof nde rewata mo jokkata mo wo ɗum mo taƴi ɗum argol yeeto julɗo wata juulu mo andi julɗo so fokkidi joni ka juulirde a seytane ari dari ka ɗo inni wata juulo a julɗo na moodi ko seytane ni ɗum ɗo tan jokku omo juuloyta ka kono o inni wo ko taharisu baynakum ɗum ɗon o hunnanayi ɗum ɗon o taw o hunnanayi meɗen ko wiyete kon ukkidirgol konnaago yani wona ka ɓernde hara min kam mi womi ɗo anni wono ɓeeɗo ceernoɓe
on andi ko ɓuri bonde kon tan fayde ko on yi bondiranɓe ko on yi janngoɓe ɓen o yi marɓe jawdi ɓen o yi marɓe doole ɓe si wattana lira ko ɓe huɓɓitiroyte jahannama o fi hon ɗum puisque min joni wele kam miɗo yonti mi ari komi yewton ɗo komi yewton ɗo ko faalɗon ko sunna noon si goɗɗo waroy ɗo fuɗɗi ko yewtude on ɗo ko faamoto ngurana e sunna mi jooɗo wigola ono kañum kadi tigi tigi on ɓe geray min andinama ko menen sinci ɗo donc haray hande kadi na inde moƴƴere mi faalana ɓeɗo ko kala kamin fottoy to min na wattano yila noon e ɓe ceernagarɓe ɗo nani on andi min mi fuɗɗiɓe ɓe toninde gisanta o donc gasa min ko goto mi woloyta kono momi wolanoy tan woloya tati no andi way fenade ɓe no fuɗɗorta wo fenade no fuɗɗora wo goɗɗo yewno tawi goɗɗo no nawni wo tuuti ko waya ɓale tuuti piiji ɓaleji fuu inni he kaari nawni hawa tuuti ko waywa leeɓi jiga waywa leeɓi jiga o hi o immi ɗo ngo yewta o woɓɓe goye fedde to o inni o he wo kaari nawni ɓenni hi wo nawni hawa tuuti jigawal inni yi andi o ɓeydi ka fenade ɗen yaaji donc a ko ni fenade yaajirta min mi woolay gootu no gasara min miɗo huuli allah ko wigol yomi woolu gokku ngo e mi tuunina ɓe hara miɗo anndi kunɗo ngala ko gootu mi wooli kono si mi yehi mi wolani añuɗo ɓe ɓurilam min on ɗon yaha ɓeyde a ɗiɗi on ɗa yaha ɓeyde jonne on ɗon woni kadi ɓeyna tato ɓinɗo ɓeyni wo gundo si feƴƴi hakkunde gooto harayna gundo simo kala no mari njaatigi bone kadi ko noon si min mi wolani gooto bone mo minni kaari no boni kono noon ko antum mi yeetigo o innayi awa kanka noon mo mari mo weldi ka kanka yaha yeeto on ɗo inna min kaaren anndi kaaren ko ni ɓe wayi kono noon ko antum ko mi yeeti o inna awa onno kadi mo mari kan kadi mo weldi donc andi yaaje ka haray woɗɗito ɗen e ɗum ɗon ɗum no jeeya e koye mo ɓe haɗi en haray ko wiyete kon o tahris seytan taƴaki ɗum hakkunde meɗen añidirgol wiɗodirgol wikkodira hande ndaare ka meɗen portoɓe wonde ɗo koɓe heferɓe kono ɓe ƴetti muamala islami on ɓe waɗi hakkude maɓɓe gollodiri ɓe famodira ɗiɗo fof no martude siko a commerçant ɗo a rewi droit ji ɗin ka duwaɗa rewde ɗon fof hatta yeeya ka kono enen hande ka meɗen woni ko an woni anndaɗo addude sukkara o ka waw ɗo ni anndaɗo addude farine o ko ɗo ni anndaɗo addude lanɗan on ka meɗen si goɗɗo go inni addoya ɗon sifa konko o addata ɗon ko billahi si on wattana lira ko ka ɗuma ka kaso ɓe serdoyta ka si woni ha joni goɗɗo inni jembinayi e addanoɓe malboroɓen ka meɗen kañum kadi ya addoya malboro hina e ley maɓɓe yurɗa hara heeɓi probléme an julamto so funko Allah jaɓi ko an ɗo muñoto kamɓe janɗuɓe ɓe marɓe million de million ɗen marɓe cuuɗi e leyɗele ɗen fof an kum ma kum perde est ce que ɗum koye nunɗal jeeya joni addowo ɓira on an fuɗɗotoɗo miskino sa sooday koya soodi on e ley makko bimana koye taw hata ka soɗamo mari intérêt muɗum kanko soodino marché o safe o wallini annayi addo e sifa muɗum sa addo e sifa muɗum ko ma rewra e ley makko harande no wurno ka rewa en ɗa tawa an kaɗa wawno addande hoorema yeeya tawa haɗaɗa haɗa bonidira naali donc kono hande ka meɗen jama mo yiɗa no jogui deftere no janngude tentini sa yehi hande marché madina kala mo yiɗa ko ustas no janngude kono kala mo golluɗuɗa wallahi a yiɗata golludugol e julɗo hara sinɗa gollude ɓe wonduɗe nga heferɓe ɓe nga fi hon ɗum ɗi ka serto toon ɗo a tawa nano weltorɗa ko honɗum waɗino ko mo amala o golle ɗe woni jabali gollede moƴƴa ɗum haray allah dandu en ɗum ɗum haray to ɗum komi sakkitiɗo yewde ɗo kon nam ɓe yewti en ɗo kañum kadi wondema fi laaɓalngol goɗɗo reedu ko mana ko jeeya ɗum ko nafata neɗɗo wi wo neɗɗo naadirama aljanna sabu golle ɗenen ɗo fof e miijata ñande gono jooɗoɗen ɗo nen jooɗoɗen ɗo ni nelaɗo jooɗude sahaba muɗum gorko goo ari to heno hewde ka jama ɓe inni wo ndaare kala humpaaɗo e aaden aljanna wo yo ndaaru o gorko aray ɗo e meɗen ɗo wara jooni o gorko jeeyaɗo yimɓe aljanna o aray ɗo jooni neɓal seeɗa gorko on aroye jooɗi yimɓe ɓe ndaari mo ha ɓe miiji est ce que harawa jooni nelaɗo falda puisque no ɓe yirata mo no hinano ɓe andiri dewal piiji buy janngo mo ngadi ɓe jooɗoyi ɓe maaki gorko jeeyaɗo yimɓe aljanna o ara jooni e meɗen ɗo kaɓe jooɗi ɗon kadi on gorko kadi arnoɗo hanki on kadi o ari o jooɗi ha inni jam wofinelaɗo ala faldir sabu menen o woɓɓe no waɗi minen e naafugol meɗen naafa ɓuri o siko juulugol jemma meɗen juula ɓuri o siko irtugol jakka meɗen itta ɓuri o siko hajjugol meɗen hajju ɓuri o kiɓa ɗi piiji fof ɓe miiji e makko nelaɗo kadi janngo mum kadi ɓe jooɗoyi kadi ɓe maaki jeeyaɗo e yimɓe aljanna ara jooni tawa on ɗo on gorko kadi ari kono ɓay o andi sahabaɓe kañum ɓe hooli nelaɗo ɓe yettata ɓe andi to letti hare ko nelaɗo maaki ko yo gorko ko goonga gorko goono toon
on inni o kanko gerewo anda ko honɗum o gorko ni wadde ha nelaɗo maslu jeyaɗo inde aljanna o yummi o yehi tawi ko sahabajo kono o to wale duuɓi o yehi ka o mo nelaɗo wino sallah sallam ko aaden aljanna ha timmi laabi tati ɓe ari ɓe innimo womi ari ka maɗa wo ko addilam min e mawɓe amɓe meɗen haaɓi ɗum noon ɓe raɗi kelammi ala ka mi waala mi faala ya wernan ɗo o wi awa oya werni noon tawi ko addimo ko espion yagal ko andugol ko honno oya woniri puisque o nani nelaɗo maka ko aaden jeyaɗo e aljanna yimɓe aljanna o wonde makko ñalorma o tawi ko janngol ɓurana kanko arɗon mo janngude ɓuri o jemma o miijino gasa wata ko naafino jemma o ɓurdi ɓe o waali seeɗa o immi o fuɗɗi naafude toujours yan o waali o miiji ano gasa hara ko towami ɗaani o to immo o waaloyi ɗon o wonti ɗon feeɗa kadi o waali o faamini kadi o ɗaanike o tawi o gorko immaaji o immoyi kadi o juuli toujours wan o waali ɗaani wonir noon haa weeti o yaala ono immo juula haa ɓe noddini subaka oya immi ɓe salligi ɓe ɓe juuloy subaka o yaali fof ko o woni wadde jemma o tawi kanko fof mo hoolimo janngude ɓurana juulugol jemma ɓuri o gorko mimmi nen ñande feƴƴi mimmiti nen ñande kañum kadi o exemple mo kadi wano waɗino noon hansi haa timmi balɗe tati o yeeso yam wandi ɓe nayi koɗu ko balɗe tati arabu ɓe no respecté on reydum ɗon kamɓe so ari ka maɓɓe ɓe wernete balɗe tati ɓe a ñaama a yaray a waaloto kono noon ñande balɗe tati on timmi naawigol kamɓe enen ko moodi awa joni hay tawi en tawi ɓe hoɓɓe ala wotude awa puusen paykoy koye ɗa ɓe heƴide e maɓɓe ɗon kamɓe kan herte ala to naayi mi lorre naaya lorran mi lorra hooran kadi si mi wernima balɗe tati tawi a heɓi feere noon ka wawa heɓude no wuurida no ɗaɓɓira ka waalami ka laati kono noon hara hende kadi balɗe tati on si feƴƴi na obligé na obligatoire mi werne si tawi noon mi heɓi feere mum ka wawa wonde a wonay kono a yiya ɗo gono en goɗɗo no werna ɗo goɗɗo duuɓi sappo ka muɗum hara ko ɗon ñamata yarata ko ɗon waalotoɗa kono wasi ɗum a jonɗal mbuuɗi jonnuɗa mo wiɗa heno hoore mana ko ɓeyna kaari moƴƴa menen ko tawi ko ɗon ɓe wondi ɗo duuɓi sappo hay fof ɓe ronkana hara nde si tawino a ñamano a waala noki ka yaasi waalanoɗa mi sikka en duuɓi sappo ɗon a wonayno ɗon kadi ka kono anndi ɓenni mo yettali e tiɗɗo mum ko wonan ɗum komo yettata Allah ñande balɗe tati on gorko on anndi pellete ko haa ɗo ɗo wawernede o inni wo ƴerno wo yaafo ɗon mi wayntike wo ko noon e hoore komi waynti ko miɗo faala o yewtude hunde wotere wo ko adi kon taw komi ari ko minno min e mawɓe an ɗen meɗen haaɓi wo ko fenade men haaɓa deraɗaki lankati wo ko addimmi wo ko nelaɗo sallah sallam makani men ko timmata balɗe tati jokkodirɗe ñande wo gorko jeeyaɗo yimɓe aljanna aray ɗo e moɗon wo ko ammiyata no yalta wo ko addimmi noon kama ko ko humpede ko honɗum e golle marɗa ɗe gollata tawa menen min ala gollude ha tawata anga jeeyama yimɓe aljanna wurenga mayani o ni wa kono yirɗa ɗo ni walagol jemma fof ɗano weeda bimbi juulay waɓtuji ɗin fof o wi mi anditani golle goɗɗe goo komi mari tawata miɗo mari awa priorité ha wigol nelaɗo wiya mi natir aljanna o wi mi jiɗi moƴƴa o inni wo ha wo ala wo kono yirɗa ɗo ni wona baltati ɗe wondi o inni wo ko ɗum yiɗa miɗo waɗa ɓuri ɗum ɗo o inni wo mi yaala wo ko ɗum ɗo tun o inni wo awa ne woodi lay goɗɗum ngo o inni wo a awa hunde wotere ton hara goti ko kun ɗon awa tawi mo yawiti kun o inni ko honɗum woni kun o inni wo min hay ñande wotere mi waalaki nde miɗo waalo tawa haqqe julɗo ma seytanalngol julɗo siɗɗo an noka ɓernde an woni miɗo waalo mi toroto Allah yo atawa nangitor julɗo o sabu an min miɗo yaafani kala waɗɗonan ko boni won tigi no andi o woni on tigi anda o min ko ɗum ɗo tumi andi miɗo mari o wiya ko ɗum ɗo tigi siɓɓe julɓe ko jello hande waalodata ɗo e bone e moneji wiya so hande so Allah jaɓi janngo si weeti min e kaari men o wondiray o anday o memi ko memetake o anday ko mene woni kiidije ɗen ɗo est ce que ko ɗum islam o yamiren hay hakkude julɗo e keefero islam o wiye gollodir no moƴƴiri affaire no mononoɗa julɗo haray mawɗum siɗɗo men o yewti on haray vraiment ko tawde tum menen kadi komin hootade ko woɗɗi ina ɗum ɓe wiyano ko kontin haalalla kono komi sakkitoto wigol ɗo seytani no boni woɓɓe tawno nelaɗo no darode sonnajo tawi sonnajo jemma mawko muulumolo futuro sukaɓe ɓe fuɗɗi yiltitagol tu nelaɗo maki o are feƴƴe ɓe noddi ɓe ari ha ɓe hewti ɓe inni ko minni ko kaarijo ni ko ɓeygu an ko ɓeygu an ni ɓeygu an kaarijo kadi ɓe wolinde makko nde ɓe inni wo hay an nelaɗo sahaba worɓe ɓe inni ɗum ɓe inni wo hay an ɓe inni hi wo ko fiwata seytane waɗo goɗɗum e mon wona sabu ɗum ko sabu ko halki o kesina ɗum no ɓe yiro ɗon joni ɓe miijoto nelaɗo kadi daroɗa e sonnajo goo kañum kadi miilimono futoro
awani kadi ɗo hannde kono ɓe makiran ɗo tawa goɗɗo dari ɗo binde barowal hara tode no gasa walla ko barowal beere wonno ma orata tuuɗu ka tawata ko rewɓe yeytutoɓe bandi tu wonno ndamo dari ɗon ma yiyamo yaltira tellen gollawo ɗo ɓen hanki kamɓe fotte kaari ɗon ɗon naa ko laaɓi no anda on anndi haɗa anaate orma probléme ka ha menen kadi hade min faalanoma waynaade ha min ñorinoke ha ɓe mi wondunoɓe fof indinoɓe yo kono somi fokkitino ɗo joni no gasa naata no ɓerɗo ɓe ay usage en ɓay ɗo ɓe yi waajotoɓe goo kañum kadi no gasa ɓe miijoto ɓe ɗo kañum kadi haɗa ari jattugol ɗo geɓal maɓɓe ngal hay ɓe yehi ɓe monike min tawa min muñño hay so ɓe janngunoɗi ɗo fof min yaatano ngelge min yaatano tu mi wakkilino muññagol haalanna fiwata ɗum waɗi e meɗen puisque minen meɗen weltori garton ɓe inni wo kon woni neɗɗo laaɓu ɗo ko on wiiɗo sa janni goɗɗo baa tawi ko baa on tun annduɗa goɗɗo ari jannimo siñiije mi mara ara janngo inna modi mi weltanike o janɗoma puisque so o jannanoma siñiije mi mara somi ari no hannde kadi kaka siñiije mi mara futtotonoɗen ka kono sa tawi o janngi siñiije mi mara haari anni ɗo mode mi annda ko nangiɓe karama koɓe kamɓe si goɗɗo fuɗɗike jannude ko fiyon no haɗa ɓe habbit ab ɗum fota to karama kojo nayo wonu faaɗa ɓernde min komin tun jannata ɗo komin tun nanante ɗo ko ɗum woni wadde o imam yagal no fiire kam men goni ɗawonde ko fi jurnugol ngol ɗum ko teddulle ɗen ko puisque ko addate ko wiye ko imam wonni tago imam nayi goɗɗo gono argo janngo kañum kadi addane ngal jeɓal ngal oɗa addante no woni probléme ji ɗi kono si wona ɗum diina allah kanko nela sallah sallam aki addinu nasiha diina kanko laaɓal ɓe yewti en ɗo ko laaɓi fof hara ɓe musidɓe meɗen alhamdulillah en weltori ɓen toriki allah subahana taala ɓeydan en sifa maɓɓe ko heewi okkoraɓe gandal tawɗo neɗɗo kañum kadi suka fota ɗo wano ɓeeɗo ari woni ndi leydi o taata ko miijoto ko wallitargol siɓɓe mum sifa ɗum ɗo ɓe ari no Bruxelles min hirodiri min hen ko toon min yiidi kono ñande ɓe hewtuno ɗon nden ko tawi ko fewdo hakkunde naas fewdo ɗuma ka suuma e ɗo tawi ɓeɗen juuli geeƴe hakkunde ɗon e tarawi on wandi noon jama fof no hawji hay jemma jama no hawji affaire ñalorma donc tawi ko wowa accede distance o kono 15 minutes hakkunde mum si juulama geeƴe ko yewtete o ko ɓeɗon 15 minutes donc information ji ko waɗete si yewtete fi affaire ko yowiti e juulirde nden e fi place mo nango ɗen o fof koye nder on 15 minutes ɗon fof koye heeƴu ɗon on tuma ɓeeɗo maka ni min haara ɓe faala hayso ko 5 minutes min inno heɓata 5 minutes kono min heɓaɗen 3 minutes puisque haara min yewti 13 minutes ma 12 minutes fayda ko 3 minutes heddi si min feƴƴini tun jamma o fayda no wawi menen wara imam on no huntade tawa ɓe darnino ɓeyne no ɓawto a safu donc andi sa imaki imam toon ɗon si immaki darni toon ɗon haray yamatargol jurna kam donc min tawi ɗum on no raɓɓiɗi min innoɓe inchallah si allah newni toyi hara min daara tanka woni juutuɗo seeɗa min jonnaɓe tan no ɓe yewtira kono ɗo gonga ɓeya ko woni hoore fello itti kumpa puisque haray fof no renti ka joni ɗo haɗa minen kadi min andi tan maɓɓe on simin hewti hannde kadi Bruxelles siɓe landika min tan hay tawi no raɓɓiɗi min yetto jama min hey kone acce tun ɓe wolla ɓe wooli en tawa tan on en haɓatamo donc haray en weltanike ɓe harani ko koye ɗumani oɗi analyse tum mino komi yewtete koɓe maaki ɗo ko en torki allah subahanahu wa taala yo allah windanɓe e moƴƴere muɗum onon kañum kadi muññoriɓe saabu allah muññi o tan ɗo fof jooɗi heeɗi yo allah subahana taala hunta o haajuji moɗon ɗin yo allah waɗu en janngoɓe e faama ko janngi ko golitira sabu ɗum ɗon mankirɗen hannde na janngugol koy ko gandal kam heɗen janngude ko golitirgol ko kona janngede ɗo koye gani ɗo joni probléme ji ɗin haɗaɗa janngude ɗo andi ɓe yewti en ɗo kadi yewtere ka fuɗɗori ka imanagal ɗa goɗɗo haɗa no jewɗi no janngude no hooli allah no wiya ko kañum ko julɗo kono e hoore ko woni janngude koye mo torade allah kono na allah hoolori haɗa no jooɗi ɗo no janngude ɗo no toro allah no konti juɗen ɗo allah waɗan men hunde kaari kono haɗaɗa hoolori goɗɗum ngo ka yaasi to ɗin duwaji allah jabintaɗi gorko goto aɗo tawi goɗɗo no ko haram makka wawa tawi mo toro imo jooɗi mawɗon ko andiraɗo kalsi mo raadu moƴƴuru o goɗɗo bo arinimo ɗo wo heen wo meɗen andi ɗo patron jo okkoro kalsi ko woni mahin toon o yanni wo tode na ha yenka makko wo onno ka nder haram gafe on ɗo ni mahin tawe mo ɗon okkora e goɗɗum tawi ko yimɓe ɓe ala to on tuma ɓe naɓi mo ha ɓe hewtoy ka on ceernojo okkoro o kalsi ceernojo gonni wo ene ko honɗum addi o eni women addu meɗen ɗo tori oɗo ɗo fi ya okkor mo e ko wonɗa akkutirde ko ɓay ceernojo ɗowta ɗon onni o waya wo min mi yiyata ko miɗo haton jini on ini noon o holindirelan e okko wo kono min no hertinanilan kami arata ka jeeɗo ndu suudu ɗo suudu kaba ɗo okkorɗo o mo wonɗon torade ɗo taw to mi acci on patronjo okkowo fof o mi toro okkete ɗo o woni allah dandan ɗum womin ko ga mi toroto o patron ɗo ga
ko woni o ko o mo mi yi do ko ka do ko seeda ni ko gebu mo jogi nyande ko hare nan ni o ga no ko korma kanko ko magasin jogi ko kala ko jogi ko di trésor di ko jange buy ko ber ko faala mo ko no faala yu piranta jamaaw dum no hare yo Allah yu pangi morde ko makko ton holo remmo tawati den wadde ko wonde wadde ko mi den holi hare aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal